Benim evde var. Var falan da miktarı. Var tam meclisler. Bu tarafımız var. Bunlar kendi kontaklarından bir paylaşımıyla o şekilde o şartlarda işlerde işlerde işler yapılan tertip var. O bir terbiye mesela. Kaç yıl yaptı. Ana bir dervalara gerek bile işler bulan bundan girer. Eğer de kadınların bir şey kadar işler var. Evet. Elif'ine okutuşlarla var idi, okutuşlarımız var idi. Buna 5 yıllıkken hukuk kişiler orana gitti. Şunlar buna ilgi alıp giderken yani buna Elif'e resim kadın, şu dikle maturite şu mektepte işlerini bitirdi. Hukuk balalarda tutardı. Mini buna şu sefer yoluna baktırgan kişi Elif'e idam bulunayın ola, isen bulunma. Dur rahmetlimin buna şu mektebime her vakit yılı başlayar, bunda okutuşlar her vakit alayınız oldu. Evet, müşekil okutuşlar buna eline şulay tutulayın, tüplü bilimlik bir topraylar. Buna İran gazetesine gitti, bitinde Arap'ta, Avut toprakları yayınlar. Şu tekli bana bitti, okutalar yine mektepten dersliklerine değil, ödere roman gazeteler aldı. Şunlardan bitti okuğa nitedir ürettiler, bitti okurganlar. Oralarda şulay nitelerken mektepten dış okutalarıydı. O bitinde bana programmalar yok, programmadan dış okutatırlar. Şuha men bana İran gazetesi var, Nuriye, apay başka türlüden bitinde zor rahmetlerin olmuşlar. Üniversitenin arasında takip vardı. Onların ruhlarına kendiliğiyle hamanda haklanar bitinde onlara zor rahmet. Tegi vakitte Satman Zufarıç vardı, mektepte İsa'da yıllık imdiydi. Rayonumuzda kuterip yürüyen kişi, bütünlükle yardım eden kişi, ufalar olduğunu fayda bulmakta, her vakitte da yardım bulunduğu kişi, şu halde bu rahmetle ilerlemeye, o şu mektepten sıkan kişiler, buna rifikat alayım, bizim ağlı büdüsün, zor geroy bitinde, buna bizim orada oturan, bu devletteki terisakta bilmeyiz buna, şu diklim ilke alan, her birinin buna okutuşlarının, Fengiler bayburunay, fengiler bayzeytuna bay dedim. Bundaki vakittalar olaylar. Şu kadar geçtiğinde malaydı. Eğitim şu programı bilenler değil. Buna da talmizede şu uroklar, balalarda alıktırına kadar okuğa, oku kadar bir vakay başlarını internette oturarlar balalar. Şular durağında birleşim girdiğini. Şurada bir şu mektebimlerinde okutuşlarda bu rahmet eyledim. Şunda Kadir vakitte bir düzümcük gerek, balalarla işle o birlere katılır. Her birine patkot da olurlar gerek, her birine karakter görmekte, her birine kaygı zamanda bir yaray nemediler, şunu birden işletemedim, muhtuslar işlettir. Buna bir oyun organizasyonlarına gireyim, kanun bilen oğlu tenefiste. Fiyapay yine neyde bağlarda bildi, oğlu tenefis vaktinde de şunu denemek ettik. Ödevinin büyüklerdi, yürekli bana inanın bir yaktarlar, büyük duran büyüklerde birinci bana şuraya büyük durmayı bağlarına. Şu oyunlarda, nisittir, buna alıktırganlar, buna okutuşlarını alıktırganlar bağlarda. Buna 50 yaş tutalmağın yine buna her bir bağlar gidip uygun seyretli, her bir dolapta asıldığını şu mektepte darlar. Mektep dedim, tüplü mektep, Asar Allah'ın mektebi. Şurada ben dur rahmetlimin, barlıklı şeyler buna okutuşlarda, devam edişlerle, üzerimden olan okutuşlarda, şurada iken, şurada ısrar şurada buna bulup durgan yine
İşte o sıra şuradan kadar kayıtlı gelen her vakit bula başlandı. Şunlar Allah'a ifen kavluka o sıra şurada yaptım da başlandı. Babalar bile birlikte. İfenin kavluku dileyinlikle ödüldük sağlıklı. Mektepte belki yine böyle yapalım. Miniminde müziğe üstün dolayı belki yine mektepte müziğesin, tarihasın. Tabii yine тоже belki yine o işte Benar, özellikle. Minziler, Tony Martin'da koyabilir. Berkeli de şuradan belki üstelikse altı yıl de babasının ilke ağırlık bir öğrenme değiştirge her bir günde sıramı almışlar Fatima. Benim kurşun ona Fatima'nın nedirgeler zamanında. Öğrenme değiştirge bunlar benim sevdiğim yıllar burada şey yapıyorlar bu rahmet bana hediye kimlerde usulda mektepleştirmek işlerken ben vakıftalar bu rahmet bunun ifadem şulay ısrarşıp durayım ısrarşıdan durup onların da ifadem ısrarşıdan beklemeyi ada kul balına beraber bir gençlerin iyi bunlar. Elbette ister kadar haklarından topsak maddeleri kıramında. Çünkü bir devletlerden tutup topsak maddeleri burada maddeleri tutamaklardan kişilerdir. 79 yıldan ben mesela Ben sevdim. Ben bu sabah bir evvel saklamı ortadan alıyor. Bunlar ifade. Kapsak maktabın orta maktabga ilerlemekte hutta Rayka'ga, Öfe'ge, Hütte'de bana bir misagına tutup kaldılar hedef. Ve sonra 2 klastan bir misagına okusu tutup kaldılar. Sıkarmış klası hemen klas in ödüm klaslarının biri var. Sınıfta bayağı elektrik koridorda bir de terbayındık. Mezelerinin garmonuna bir koridorda hep de ne stiller beşik bir terbayındık. Sonra belki bir ziyaret kaldılar. Okutuşlarını sınıfta aşağıya. Min bir de tarih dersini yaratılır. Başka türlü derslerini yaratılır. Min ilahiyatları, radyoları kullananlar, okutuşların her birinin Allah hürmetine ihtiya olağı dediler. Nisikina bulmak bana o vakitte bizim okutuşlarımız da orta mektep kemalinde okutulur, okutuşlar belki bulmaganlardır. Biz onlarla birge okunup, onlarla birge orta mektep bilimine yetti okutuşlar. Bizde tecrübe geldiler ve okutuşlar. Çünkü onlar üzerine 50 yıllık mektepten okutuşlar. Bu terör bilgiler merakın bir geçişini kadar başlarımız mektep okusan üzümler bilim alıyor. Mana herkes mana min ilk alım dedi Şeyh Matabi birinci klastan kabul etti. İmam Babay, Kübra, Mina ortalarda mana Bin Nur apa orta. Bin Nur apanın otak kenapa ini dedi. Onun parmaklarına değil ki alımın avlatırgayna. Şuna gelip o dedi pradyum avlatırgayna. Fevziye Pavu salarak dedi. Fevziye Pavu sirli herayna. Şuna Bin Nur apa herayna. Şuna itu avlatırgayna. Şuna mana okutuşlarım her bir hatırayımda etahdilemin Demir Bayamay'ı yarattım. Demir Bayamay'ı da 5. klastan aldı. Ve onun aşağıdaki Kazal Yıldır orada Batır okutuşu ikenlerini bakardı. Bizim bunun tipetin zarnitsılarla, bizim bunun birge yugurı, varga batıp yugurı atırgaydı. Son kalıp sığa bizim giyimlerde havalıcık bulatırgaydı. Okutuşunu da her bir ders faydası Demir Bayamay'ı bizim bunun da yugurabiliğini, başka okutuşlar bunun da birgeyle. Nisip şunday göster kandır, o bitinde boğuş veteranı, ülken kişi, bana aşınday okutuşlar bunun bir yeneşe birge olmaz. Biz ularda yoğun doğan iken, ağa iken, baba iken de kabul edetirgayna.
Her bir okutucuya benim bugünkü her bir okutucuya rahmet demin mümkünlerge bugünkü yaş okutucularga benim avulda hablap kaldırışım hizin hizmet dur. Eğer de hep tırışıp işleyken, balalar kalayken benim avul haklanmasa men şular göre hemge yetireyim de mektepte nisbulana haklara kalırga gerek. Mektep kalhın, mektep olha avul bular. Eğer de mektepte deyken ekrilap avulda yakasılasa. Rahmat barakah ve oşlar birlik avalı kendin. Başlarına da rahmat. Neyse İslam Partisi'nden Din'in sarışınlardan ise fayda toplayın. Çünkü o sokol kalaya başlayanlar bir yaşayan komiteyim. Sokol kalaya oturduğunda. Şundan altta başladılar, binlerden başladılar, sanatlara giderdi. Başkan etkin kaynattı, başladı beni sokola kalaya. Din'in sarışınlardan İslam Partisi'nden. Maltaburlarga rahmat. Mana bu maktabda hozir ular ko'p turgan Qadimiddin Karimov Nehmatbay direktor bo'lgan vaqtda u hozir ham pensiyaga ketib qolmayman. Birinchi klassda bu maktabga keldik, kelinga ikki maktabga keldik. İki mektepte. Karimov Nehmatbay Ağay şu avlunun tarihine dair bakımdan şu albümü tüketirken de okutuslar bilmemde. Sonra Karabağ'da da teşekkür vakitler ne yani? Sevgilerine gelin söylüyoruz. Evet, ben bunu var. Evet. Bitti Сканер-то керек. Fotoğraf түгел. Albümden şey geldi. Fotoğraf түгел. Bunda tek kalfoz vakitlarında nişik biz uyuşturganlar kimleri bulgan anda komitet bitnaptı tegiley bulay biz şular. Коммуна была не тогда. Комитет битнапый была. Ну, Yorlular yorullar komite. Председатель kim булган? Шуларны да чалган монда. Kalfoza kumma, kummayı. No, bakır. Эйе, сафар. Эйе. Оталар булай.
Эти юридики, это тут iki sırasında yiyip kumbayla mı gidiyorsun? Devlet sıkıntılar, bir 200 kabaç gidiyor. Ben de kumalayı kumalayı. Olta gidiyor da yanında yanında kumalayı. Ben de paraya bir çalışmayı, yürüyüş başmayı öyle bitirdim. Diğer götürmeyin. Bu olarak da gider koy. Yok, Ali nomada okursak-larını bir kadar сам себе решил. Assalamualaikum. Keyifkin malayım oğlum. Ayya. Самый хулиганы. Mında atalar mı? İnternetten zakaz aytып aldım. Şuna da şekerlemeyin. Mayın көп салған mayın. Мәстегі мотор ғана бек. Парайдық биттерреу парайдық. Газ кірттік, ремонтлар өткердік, кавралинлар düşәнек. Молодцы. Апайлар ремонтта бушқа işlep берелер мына. Бик мотор işleyler. Карамагайте минсиз көңүл Теге кара барат. Ол нетмей теге турмейин Nimaga balavoz tug'ildimi? Ya şu balavadan işlengen iyi şefler. Beremeyim o yoshda. Ya şu edrek turda alıp koyarım endi. Bakalım.
якташтар, ерак бараларды якын итеп, тугандары менен очрашырга дип кайткан якташтар, безнең сакыруларны кабул итеп килгән кунактар, һеҙҙең барығыҙҙы ла бөгөнгө байрамда күреүегеҙгә бик шатбыҙ. Һаумыһығыҙ, ауылдаштар, һаумыһығыҙ, яҡташтар, һаумыһығыҙ, ҡырҙаштар, дуҫтарым, аҫыл таштар. Туған ауылын көтөп ала, яҡындан яҡындарым, ашҡынып байрамға тейеп, йыраҡтан ҡайтҡандарын. Күңелемде һағыш баҫһа, һиңә ҡайтам туған ҡыпсағым, ҡолас йәйеп мине ҡаршы ала, әсәйемдәй йылы ҡосағым. Йәшәргә көс, илһам алып китәм, һинән ауылҡайым, ҡыпсағым. Ғүмер буйы һағынып ҡайтырмын, бик бәхетле үткән бала сағым. Эйе, ауылым, ҡыпсағым тип әйтеү менән күңелгә бөтмәҫ шатлыҡ йылы хистәр тула. Тупрағының ризығын тәмләп, саф һауаһын һулап, һыуҙарының ҡөҙрәтен, шифаһын һеңдереп үткән ауылыбыҙ барыбыҙға ла яҡын һәм ҡәҙерле. Данлы, бай тарихлы ауылыбыҙ бөгөн үҙенең 260 йыллыҡ юбилейын байрам итә. Байрам бөгөн беҙҙә ҡапҡа асыҡ, ҡунаҡ булып түрҙән уҙығыҙ, ярмаң һөйгән, киң күңелле уңған халҡыбыҙҙы күреп китегеҙ. Хөрмәтле ҡунаҡтар, хәҙер сәхнәбеҙ түренә район мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Акимбетов Мирғасим Фатил улы, ауылыбыҙҙың имам хатибы Марат ағай Абдрахимовты һәм ауыл хакимиәте башлығы Әлфәрит Сабирйан улы Йосиповты саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Байрам тантанаһын асыр өсөн һүҙ ауыл хакимиәте башлығы Юсупов Әлфәрит Сабирйан улына бирелә. Хәйерле көн, ауылдаштар, яҡташтар, туғандар, ҡунаҡтар. Рөхсәт итегеҙ, бөгөнгө Ҡыпсаҡ Аскар ауылының 260 йыллыҡ юбилейын асыҡ тип иғлан итергә. Һеҙҙең барығыҙға ла изге теләктәр, байрамса кәйеф теләп ҡалабыҙ. Ауыл байрамына фатихаһын бирер өсөн һүҙ ауылыбыҙҙың имам хатибы Марат ағай Абдрахимовҡа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ас-салату вас-саламу аля расулина Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Инна амма бa'd. Aziz musulmon din qardoşlarım, assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Barizg'alada Alloh taolaning rahmati hamda barakati tushsin. Mana bugun ushbu avulumuzning, Qipchoq avulining 260 yilda qatnashar ekan. Birinchidan Alloh taolaning rizolig'i bo'lsin. Payg'ambarimizning shafaati bo'lsin. Farishtalarning amin degani to'g'ri kelib, yordamiga to'g'ri kelib, niyatlarimiz, tilaklarimiz, yolvorlarimiz qabul bo'lsin. Barizg'ada uzun umr, motor to'g'ri turmush, ham mulluqda ison-so'y yashagan nasib qilsin. Endi bo'lsa o'zimning ismimdan kecha barizg'ada bilasizlar, mana veteranim boyeviy детстве shunday bayram bo'ldi. Mana o'zi bizning ovulimizdan veteranlar ko'p. So'g'ish veteranlari bor, mana Afg'on veteranlari bor, Chechnya veteranlari. Mana hozir endi voley sudboy deb ovulimizdan 5 kishi o'z yigit burchini o'tab Ukrainada so'g'ishda yirik. Birinchidan ular eson-omon yursin. Ota-onalariga, ovulimizga, elimizga qizillik keltirmay, motor o'tib burchini o'tab, eson-so'q o'z oyog'i bilan qaytib kelgan nasib qilsin. Shuna duo qilaylik. Allohumma robbana va robbil alamin. Robbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahim. Subhanallahi walhamdulillahi illahi illallahu wallahu akbar. Biyadihil hayru wa huwa kulli shay'in qadir. Alloh taolaning bu olamda bor narsa kuchlidir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Robbana taqabbal minna innaka antis samiul alim. Yolvorimiz, xayrli tilaklarimiz, duolarimiz Alloh taolam huzuriga borib etsin. Ovulimizga, elimizga Alloh taolaning ajr savobini qaytib bersin. Amin. Rahmat Marat ağay. Mana şunu aytib o'tib ketamiz kela.
Күсембәт тауында Марат ағайдың өлеше бик зор болды. Чөнки онда біздің әулиелер ята. Оның өлеше бик зор деп ойлаймын. Оның активлығы менен халықтан аксалата, турбалар йыйып, ол улы эш башкарды. Біз оңа улы рәхмәт әйтәбез һәм иман кириткән өчен безнең күңелләргә зур рәхмәт. Шулай итеп, Хөз район мәдәният бүлеге итәкчесе Акимбәтов Миргасим Факил улына бирелә. Хәерле көн, хөрмәтле тугандар, кардәштәр, кыпсактар, кунактар. Һезне мин бүгенге байрам менән ихлас күңелдән тәбрикләйм. Һезгә кайнар сәламнарны җибәрәм Әлшәй районы хакимияте башлыгы Мустафин Дамир Радиковичтан. Бүгенге байрамда оештыручыларга афарин дип кенә әйтә кала һәм гомумән алганда бөтен Кыпсак авыллар халкына ошондый байрам оештырганыгыз өчен һезе барыгызга да афарин, молодцы дип әйтә кала. Чөнки бу ябай эш түгел, кешене юы ниндидер килемнәр сарыф ителәдер, әмма ләкин аңа карап тормаенча һез йылганһыз әлбәттә осрашка килә. Тугандар хагындыра, туган авыл хагындыра, туган яктар һәрбере хагына шуңа кайткандар оештырыр өчен бындай кирәк. Ошондый оештыру эшләре алып барырга кирәк. Тагыла мин әйтәм, Кыпсак авылы безнең Әлшәй районында иң матур авылларның бере, бында тырыш халык яшәй. Һәрбере дөнья көтөргә матур итеп йорттар һалалар, балалар үстерәләр. Киләсәктә лә шулай итәнһау матур итеп яшәргә язган хөрмәтле тугандар, Кыпсактар. Һәм рөхсәт итегез бәләкәй генә бүләкләрне тапшырып китергә. Так, грамоталарны, пожалуйста. Хөрмәтле тугандар, Әлшәй районы хакимияте Дамир Радикович рәхмәт хаты менән котлай. От имени администрации муниципального района Альшевский район выражаю искреннюю благодарность и признательность за большой вклад в благоустройство и активное участие в общественной жизни села. Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра. Теп кулкуя. Шундай рәхмәт хаты менән Динара Закуановна бүләкләнә. Сафина Динара Закуановна. Тоже бик актив спортчысы. Ул менә тоже менә бүләген алалманы. Район ярышларында һәр вакыт, саңгы ярышларында, легкий атлетикала, конькиләрдә, шорт-тректа йөргәндә һәр вакыт беренче урыннарны алды. Менә аны бүләге. Менә бай. Шундый рәхмәт хаты менән Айтуган Халимович Салямов. Айтуган. Валима Нигматбаевна. Газизова Валима Нигматбаевна. Шундай ук рахмат хаты Фасим Искандарович Мухаммадиев. Фасим Искандарович. Почти отхапал. Хөрмәтле авылдашлар, барыгызга байрам менән исән-сау бер матур итеп яшәргә язсын. Шундай ук рахмат хаты Рашид Галиевич Галимуллин. Ассаламу алейкум, авылдаштар, килгән кунактар, йыр-моңга гашык булган Кыпсак халкы. Бүген инде менә шундый матур байрамга йыелганбыз.
Барыгызга да килгәндәр өчен рәхмәт, оештыргандарга рәхмәт, район хакимияте башлыкларына рәхмәт, үзебезнең авыл хакимияте башлыкларына зур итеп рәхмәтебезне белдерәбез. Менә авылыбызның уртаһында Йөтөк Кашшахмак мәчетебез утыра. Бүген сәйярләнек. Мин Саудовская районынан Мәккәнән кайттым, зәмзәм һава алып кайттым. Битәгез дә кирип тәмләп сыгыгыз. Шуннан менә бул бүлгә мин инде хаждан кайтып үзем бүләк таратам. Бул биргән бүләктәрде мин менә күп балалы семьяларга бирәм инде. Алай безгә бүләк килешмәк. Ярый. Рәхмәт барыгызга ла. Зәмзәм һава эсергә кирәк барыгызга. Рәшит Галиевич, һезме? Hürmetli avuldaşlar, bötөгүзү зур байрам менен кутлайм. Рәшит сәхнәне эшләй, мин бейик кенә йөрөйм. Шулай хөрмәтле тугандар, рөхсәт итегез. Бөтә дөнья башкортлары курултайы исеменнән берничә рәхмәт хаты тапшырып китергә рөхсәт итегез. Юлдаш Юсупов кул куеп һәм рәхмәт хаты менән бүләкләй Әхмәтова Фәнзилә Хәлим кызын. Халкыбызның мәдәниятен, сәнгатен үстерүдә, юлларга, телгә, һөюдә тәрбияләүдә әүдем катнашканы өчен ошо рәхмәт хаты менән бүләкләй. Фәнзилә Хәлимовна. Молодец. Рәхмәт хаты менән бүләкләнә авыл биләмәһе башлыгы Әлфред Сабириянович. Шулай рәхмәт хаты менән Татлыбаева Гөлгүнә Ураловна кутлана, бүләкләнә. Молодцы инде. Имангулова Рәмзия Гамбарис кызы бүләкләнә. Шулай ук рөхсәт итегез мәдәният бүлеге исеменнән дә берничә рәхмәт хаттары тапшырып китергән. За активное участие в праздничных мероприятиях, поддержку культурной жизни села и в связи с празднованием 260-летия села Кипчак-Аскарова благодарственным письмом награждается Имангулова Минигуль Алсынбаевна. Минигуль Алсынбаевна, килегез әле бында? Айда, килегез. Зульхида Аглиуловна Батталова. Гүлназира Азнагуловна, хәзер инде үзегезгә. Гүлназира Азнагуловна. Минзәлә Зуфаровна, килегез бында. Һәр вакыт безгә отдел культурага ярдәм итеп тора, балас байрамнарын үткәрергә и вообще молодец кызыгайны. Кәптишкәгә? Ирис яшында кызыкай дигән рәхмәт инде. Ярай, молодец мен. Имангулова Равида Хайдаровна. Равида Хайдаровна, килегез. Хөрмәтле тугандар, тагыла бер тапкыр һезне байрам менән котлайм. Байрамды матур итеп үткәрергә язсын. Бөтәбезгә лә исәнлек, һаулык теләйм. Исән һау булайык, илдәр тыныч булһын, балаларыбыз исән һау булһындар, юлларда исән һау йөреп, шатлыкта, матур тазалыкта яшәргә насип кылсын. Байрам менән тагыла. Амин, амин, амин. Шулай булһын. Рәхмәт, Гамир Гасим Факилович. Шулай бик зурлап ташланыгыз бит әле. Буат, буын уда. Кыпсак һаман шәҗәрәһен яда. Тәү тарихка безне кайтарһын. Өҙөлмәһен инде тамырҙар. Һүрелмәһен тием уттары. Йәшәү дауам итһен. Нәҫел үҫһен.
илем язмышына үрелһен. Авыл тарихын, шәҗәрәһен өйрәнү буенча елдан-ел яңа фактлар, яңа дәлилләр барлыкка килә. Бәне торып калган хәзер безнең авыл хакимияте башлыгының үзенең дә бүләкләре бар. Авыл активистларына рәхмәт. Bizim avlumuzun юбилейine әзерләнү өлешендә авылыбыз бик актив катнашты. Берәү дә ситтә калманы. Бүген көндә менә күреп торабыз. Авылыбыз таза, матур, ихаталар яңгырды, өйләр яңгырды. Шуның хезмәттәһе безнең менә быел район Хабан туенда тоже безнең благоустройство буенча безнең авыл советы икенче урын диплом белән бүләкләнде. Бу тоже безнең бөтәбезгә зур көсебез, тырышлыгыбыз. Безнең менә шу авылыбызның матурлыгын, тазалыгын, тәртибен саклауда безнең авылның асыл егетләренең күп кызларның, апайларның өлеше күп. Монда әйтеп үтәргә кирәк безнең менә Галимуллин Рәшит агай алмаштыргыз. Ул һәр вакыт бүтән мероприятиеләрдә, субботникларда алда менә үзе күреп тора ошо сәхнәләрдә үзенең егетләре белән бер көн эчендә әзерләп җиһазлап бирде. Һәр вакыт бүтән яклап матди яктан да ярдәм биреп тора. Шулай ук безнең асыл егетләребез Саламов, Айтуган, Заманов, Илһам дигән егетләребез һәр вакыт һәм башкалар улар һәр вакыт безнең кышта, яйда, кыш көне авылда безнең битендә юл асу, яй көннәрен, су күләннәрен сабу, халыкка көнкүреш ниләрен ярдәмнәрен күрсәтү. Һәр вакыт улар инде генә ярдәм һоракта, бер вакытта ла ситтә калмыйлар, һәр вакыт ярдәм кулы тотып торалар. Безнең шу авылдаш егетләр менә шундый кызлар һәр вакыт менә әүдем шулай авылыбыз һәр вакыт күркәм булсын дип тырышалар. Шулай ук безнең менә шу бүгенге юбилей кисәһен тантанаһын үткәрүдә зур спонсор ярдәм итәргә була безнең Урал сауда йорты, Раевка җәмгыяте, шуннан ООО Димурал, шулай ук безнең асыл егетебез тоже Илһам Закованович Ахметов тоже Аксалатта ярдәм итте ошо бүген юбилейды үткәрергә. Аларга зур рәхмәт безнең авыл халкы исеменнән, хакимият исеменнән. Шулай ук безнең тагын менә шул авылның нәендә тазалыгында зур ниләр катнаша безнең һәр вакыт менә билдереп үтергә икән. Безнең Заманов Илһам әйтте бит, Фәнис агай безнең алмаштырган ул һәр вакыт безнең хау хуҗалыгы белән аның бөтенләй аның өстендә менә ул тоже авылда бүген хау зур мәсьәлә, ул һәр вакыт ул мәсьәләне өстендә һәр вакыт безгә ярдәм итеп тора. Аңа зур рәхмәт. Зур нидә әмәлләрдә безнең Атрахи Барат агай муллабыз, Шафигулин Фидан, Минегул Илфар, Садыков Раян, шуннан Сиддиков Сулпан абзый ул һәр вакыт яйында кышында менә безнең авылның тазалыгын тазартуда ярдәм итә. Шуннан безнең менә тагын апайлар бар, Зиләйенга Халитова, Гөлдәр Шафикова, Мәрфуга апай, Шайхутдинова Зәлилина һәм башкалар. Аларга зур рәхмәт әйткән килә. Шулай ук байрамыбызны ямьләп уга мәртәбә кеп алып алар якын араларда байрамга кайтусы авылдашларыбызга, кунакларга рәхмәтемне белдерәм. Кан авылыбызга ешрак кайтыгыз, сорашып торайык, дөньялар имен торган байрамыбыз мөбарәк булсын. Бүген тоже авыл хакимияте исеменнән әдгенә бәләкәйгенә алдыңгыларды ошо безнең авылның тормышында әүзем катнашканнарны бүләкләп итәргә рөхсәт итегез. Безнең Марат агай Абдрахимов Мухаммед Галиевич рөхсәт итегез. Фәнис агай Мирасович, рәхмәт итегез. Зилә Фахрутдиновна Халитова, Зиләйенга рәхмәт итегез.
Шафикова, Гүлдар еңе, рахмет егер. Ол, наверное, мәсетте бірінді, ұшамай. Тағы бір асыл егетебе, Фидар Шапкатович Шафигуллин. Фидар. Садыков Раян Раисович. Раян. Лаев Бадакирсав Раисович Муниголов. Тоже мына біздің Сидиков Сулпан абзай Минулович. Ама тоже добрый рахмет. Сулпан абзай. Шунан біздің мына тоже әр вақыт мәсеттен дейін иқаттағын, ауыл терияғын дала айтып тұтқан біздің Валиан Бақтиярич Газизов Валиан абзай. Уже asıl yigitlerin biri İlham Kamilovich Zamanov. İlham. Rahmet durun deb bayram bilan bayram davom etar. Rahmet. Hayırlı gün avuldaşlar, hayırlı gün alız aralarda yakın itip tuğandары, klastaşları, yoktaşları менен ısıraşırığa dip qaytkan bizden Seyit taraftarda yaşausu avuldaşlarыбыз kelgen konaktar. Elbette min tarihsi tügülmen, bari tek tuğan ağılın yaratkan, tuğan halkın hürmet etken patriotik ruhlu bir kıpsak kızımın. Şulay da menin ağılımdın tarihi turahındağı uylar ilik-ilikten bursuy, buna bugünkü data 260 yıl tübetilgen. Nindi sığanaklarga toyanıp ol 260 yıldır onun ayta almayım. Amma lakin Kapsak Askar ağılının tarihi bik burungu. Çünki buna ispatlay turgan, dalillay turgan maglumatlar var. 1964 yılda Bildali Galim Vafa Ahmadiyev bizden Kapsak Askar ağılına kele hem bik zor bizden Kapsak Askar ağılının burunguluğun ispat etken şejere taba. Bu şejere bugünkü günde Üfü Fender Akademiyasının qo'lyozmalar bölümünde haklana. Oşu qo'lyozmalar aytila Kapsak Askar ağılının 1426 yıllarda neydedir kemelde ağıl bulup formalaşa başla oturahında. Bir netiklem maglumatlar berip ötkenden hon ol ayta Kapsak Askar ağılının 1477 yılda ortaban konkret şahıslar turahındalı tilge alına. Şuluk vakitte bizden şecerelerde ürenüsü Gabitov Rifkat Abay'ın şecerehinde, Gazizov Ramil'den şecerehinde bizden ürenilgen şecerelerde Kapsak Askar ağılının burunguluğun ispat ete turgan fakitler var. Kapsak Askar turahındağı tevki dokumental maglumatlar bular fakit. Buna biz sahnada yazılgan bitken Kapsak Askar ağılı 1762 yılda dep aytılgan. Buna 1763 yılda Yekaterinaga, Batşaga, gubernator üstünen yalı ya da bir türküm başkurtlar. Bu başkurtlar türlü ırıllardan, türlü voluslardan bola. Buna şul kultamga koygan kişilerden arasında bizim Kapsak Askar kişihi İşalim Musin da bola. Demek Kapsak Askar ağılı tüzülgenin kilehe yılına İşalim Musin gubernator üstüne yalı yazalmay bit Batşa Bekega şulay bit. Demek buna bizim ağılımız
мин исбат итергә әйтәм инде, авылыбызның тарихы бик борынгы. Кайдан килгәндер Кыпсактар? Был бит мең җирләре. Нишләп без Кыпсак ырыуы гына ошо мең җирләренә килеп урнашканбыз һуң? Әгәр дә игътибар итһәгез, бына Норстау авылында сахабалар ерләнгән җиргә каршы Идеүкәй менән Моразым каберлектәре бар. Был Туктамыш хандан кутырып калган аталы уллы яугирдар. Безнең Кыпсак авылына бына ошонан торып калган Кыпсак ырыуынан үтеп барышлай ошо мең җирләрен төяк иткән Кыпсак кешеләре булырга тиеш. Һәм әскәр дигән һүз кайдан алынган? Ул гарәп телендә халдат дигәнде аңлата. Ягъни гаскәр дигән һүздән. Минем фаразлавымса, Кыпсак әскәр димәк, Кыпса мең җирен биләп ултырган, мең җиренә килеп ултырган Кыпсак гаскәре вәкилләре булырга тиеш. Кыпсак гаскәр турасында мәгълүматлар халык исәбен алу буенча мәгълүматларда да бик күп бирелгән. Мәсәлән, 1816 елдагы мәгълүматларга караганда, безнең авылда 40 йорт билдәле булган. Инде 1859 елда был авылда 150 хуҗалык булган. 1916 елда хуҗалыктар ханы тагыла күбәйгән. Унда 257 хуҗалык дип әйтелгән. Әмма репрессия елларыннан һуң 1920 елда халык ханы кәмегән. Репрессия елларында кулак итеп ибәрүләр аркасында авылда хуҗалыктар кәмегән. Бына Башкортстан Республикаһы сәяси курбандарның хәтер китабы дигән китап бар. Ул 12 томдан тора. Ошо 12 томда ни сәбәпледер безнең авылдан ни бары 14 кенә кеше индерелгән. Без буның менән дә килешә алмыйбыз. Димәк, архив документлар тагыла кайдадыр югалып калгандар. Безнең авылдан 50-60тан артык кеше ошо хуҗалык юкка сыккан дигән фараз миндә бар. Безнең авыл зур булган дип әйттем. Авылда 2 мәсҗид булган, 2 мәдрәсә булган. Мәдрәсәлә 7 яше тулган малайларны гына укыткандар. 2 мәсҗид булган, бер тәүге мәсҗид 1890 елларда төзелгән булса, икенче мәсҗид 1900 елларның башында төзелә. Әмма ләкин Октябрь революциясе җиңеп киткәндән һуң ошо 2 мәсҗидтең дә манаралары кисеп алына һәм бына теге оста 2 мәктәп бар иде бит. Ошо 2 мәктәптең 2 бинаһы мәсҗид биналарында урынлаштырылган була. Безнең авыл тагыла шуның менән үзенчәлекле булган. Шафран якын булу сәбәпле микән, яки бүтән сәбәптәр менәнме, безнең авылда хатта кымыз менән давалау йортыла булган. Бында инде тимерселек, игенселек, малсылык менән шөгыльләнгәннәр. Халык күбрәк һыер малына караганда ат тоткан. Ни өчен дигәндә, безнең Кыпсактар хәрбиләр булганда. Хәрбиләр булгандар, улар яуга үзләренең аты, үзләренең хугыш коралдары, үзләренең киемнәре менән китә торган булгандар. Шул ук вакытта ул йөр эшкәртү өчен дә кирәкле булган аттар. Менә ни өчен аттар авылда күбрәк булган. Әйтергә кирәк, авылда 1798 елларда Ырымбурда башкорт казактары гаскәрләре төзелә башлаган елларда Кыпсактан бик күп кеше ошо хәрби хезмәткә алынган. Петр I вакытында хәрби хезмәт гомерлек булса, Петр III уны 25 еллыкка калдырган. Бына ошо 25 еллык хезмәттә безнең авылдан бик күп кешеләр катнашкан. Улар көн-төн часта гына ултыра торган булмагандар,
барып хезмәт иткәннәр. Я булмаһа линейная служба булган. Линейная служба апрель айында улар хәрби хезмәткә киткәннәр. Илсикләрне хаклагандар ноябрь бетү менән кайта торган булгандар. Я булмаһа этапная служба булган. Этапная служба ул хөкем ителгәндәрдә менә Себер тимер юлы буйлап улар озатып йөри торган булгандар. Менә ошонда безнең Кыпсак аскар халкы бик әүдем булган. Ошо хезмәткә улар үз малдары менән, үзләренең аттары, курамалдары менән киткәннәр. 1812 елгы Ватан сугышында безнең авылдашлар бик күп катнашкан. Хатта бишәүһе уның билдәле көмеш медаль менән бүләкләнеп кайткан. Был зур награда. Безнең авыл халкы бик яугир, бик кыю халык булган. Бик Ватан сугышында безнең авылыбыздан 203 кеше яуга сугышка алынган. Шу 203 кешенең нибары 175 кеше әйләнеп кайткан туган якларында. Улар да булса я гарипләнеп, я имгәнеп кайтканнар. 128 кеше яу яландарында я хәбәрһез югалган, я синтяктарда үз мәңгелек төяге иткәннәр. Безнең авылда зур награда менән кайтучылар да бар. Мәсәлән, Кызыл Йондыз ордены, ул зур награда. Ул награданы безнең авылдан Бикташев Ильяс бабай, Нехмәтбаев, Кунакбаев Нехмәтбаев бабай, Сулейманов Ризуан һәм Низамов Тимирбай агайлар алып кайткан. Бара Почет Белдәх ордены менән Сафин Шайгали дигән агайлар 5 кеше зур орден менән бүләкләнеп кайтканнар. Әлбәттә, менә бүгенге көндә безнең илебез тыныч түгел. Әленнән-әле яу булып тора. Безнең авылыбыздан бик күп кешеләр Чечняда, Карабахта, я булмаһа менә Украинада, бик күп төбәкләрдә безнең якташларыбыз ил намысын яклап, үз өлешләрен индерәләр. Улар безнең арала утыралар. Без уларны да олы хөрмәт белән искә алып үтәргә тиешбез. Авылыбыздан бик күп кешеләр авылыбыз безнең хезмәт юсап кала. Авылыбыздан хезмәт Кызыл Байрак ордены алган кешеләр дә бар. Мәсәлән, Газизов Бәхтиярай бабай, Газизов Хамса абый, Почет Белдәх ордены Хайруллина Шәмсинур апай менән Шафигуллина Флюра апайлар алган. Был награда имән безнең авылдашларыбыз ил Кем исеме малай был? Рошан. Исеме нисек? Рошан. Рошан? А можете нас всех сфоткать? Мин Кадакай был. Кем исеме Кадакай? Ариана, посмотри. Ариана? Бигрәк импортный исем бит был. Менә хәбәрләр. Ариана. Вот туда смотри. Болды. Ярас. Рустам Ахмедов Илхам, классташым Альмира Шафигуллина һәм мин
sizge videograf alıp geldik, fotograf alıp geldik. Tartılmayınsa, kıyınhanmayınsa, tuğanlarınız, yakınlarınız bilen rahatlanıp fotoga düşürügüz. İsmi Ayrat Kireyev. Biz odaktan hemin bu videonu, fotografiyalarda çatka, Kıpsa Kıskar'dın çatına alırız. Menin ayta turgan sözüm, el yurtlarınız iman bolsun, dünyalarımız tınız bolsun. Her birigizin turmuşunda bereket, hayırlı kelesek dilep, barıgızga rahmat aytam, ihtibarıgız üçün rahmat. Zor rahmat, Tahinur Züfer kızı kütüp duruğu. Bana bizden sizge istelikke din boyunun fatahurati, rahmet edip kabul ettigiz. Birey fataha düşürügüz biz. Oturup durdu. Bana istelikke. Rahmet, isen hava. Hürmetli oğuldaşlar, bayramından kutlap, ağıldaşımız Rayon Muzika Mektebi'nin Kuray klası okutucusu Nail Sadikov. Rahmet ediyoruz. Bayram bilan, hurmatli ovuldoshlar, avulimizding yubileyi bilan. Rahmat. Yakında kim boyları? Güzel yer, dağlarını koyanılar. Yerliler bunu dilme boylar, ermeli tuğaylı. Tabiatta yanmetini yaşarısı olaylı. Yerliler bunu dilme boylar, ermeli tuğaylı. Tabiatta yanmetini yaşarısı olaylı. Kesi uğurlu taşı, ağa dimedin havları. Kıyığa koşulunuz kabili, dil boyu havları. Yerlere bunu dile boylar, ermeli tuğaylı. Tabiattın yanmetini yaşarısı olaylı. Yerlere bunu dile boylar, yaşarısı olaylı. Hayda gidelim birge. Ağlarken yer yalağın, ko'ngil dermenge haqılar. Taraf haqılanıp, duymasılıp, matur şolu beherden yaşasar. Yerler bunu dime boylar, ermeli tuğaylar. Tabiattın yanmetini yaşarısı olaylı. Yerler bunu dime boylar, ermeli tuğaylar. Tabiattın yanmetini yaşarısı olaylı. Yaşarısı olaylı. Yerle hodimi boylar, ermeli tuğaylar. Tabiattın yanmetini yaşarısı olaylı. Tabiattın yanmetini yaşarısı olaylı. Yaşarısı olaylı. Yaşarısı olaylı. Bayram bilan. Rahmet Nail,
бына һиңә бәләкәй генә бүләк, авылыбызның бер кисәге булып, һинең һәр вакыт стенаңда авылыбызны исеңә төшереп торһын. Авылга ешрак кайтып, шундай матур йырдарың менән безне һөендереп тор. Бында авылдаштарына әйтер һүзе бар, үҙебез авылыбызның аҡһаҡалы, Кәрәм ағай. Әйҙәгеҙ, бер-ике һүҙ әйтеп үтегеҙ, байрам менән ҡотлап. Ҡәҙерле ауылдаштар, ҡунаҡтар, һеҙҙе ошо байрам менән, Ҡыпсаҡ байрамы менән ҡайнар ҡотлаймын. Әҙерәк тарихты сөйләп китәмен. Бында йәштәр күберәк, йәштәр бөтәһен дә белмәй. Шуңа әҙерәк Ҡыпсаҡтың тарихы турында. Ҡыпсаҡтың исеме элек колхоздар ойошҡан ваҡытында Калинин колхозы булған. Калинин. Шунан инде һәр бер ауыл бер колхоз булған. Мына Дмитриевка дигән ауыл Әхтирәт белән бергә бер колхоз булған. Колхоз имени Крупская дигән. Мына Балангин авылы олы ауыл булған. Аның мәсетле булган дигән. Шул ауыл тоже бер колхоз булған. Истерәк мына Сусак тауы бар. Анда күбесе казаклар яшәгән, казаклар. Тауды тишеп, шул тишектә яшәгәннәр казаклар. Яңарак килеп чыктылар ер астына. Ул ауыл Сусак тегәгәдә тагы бер авыл. Колхоз имени Ворожилова дигән. Ул авыллар юк инде хәзер. Шунан колхоз Зубовка дигән авыл. Максимовка, Петровка, үс авыл, хәзер берсе юк. Алар колхоз Возрождение дигән колхоз. Шунан Себенне Тәвәтай авылы колхоз имени Бларна. Фрунзе. Фарыш бер колхоз. Фарыштың авылының исеме Искра. Шунан мына бу якта Мишников дигән лекарственный совхоз ойыштырылды. Ул мәк үстерде. И Шиповник, лекарственный министерство здравоохранения государства итте. Теге ауризлар, ике ауриз алар колхоз Ленина. Шунан Сурай авылы, элекке Димурал колхозы. Шунан Сәпәш авылы, Салават Юлаев колхозы. Мына шулай иттереп, һәр бер авыл бер колхоз булып яшәнек. Шундан колхозлар күбәйеп китте бит, хәзер Сталин указыга создать совхозы. Тарих бит ул, тарих. Өйгә кирәк. Мөштү күп кешене белеп бетмәй. Создать колхозы, тик Сталин указыга. Егерь кайнарга. Ер на лучших, отобрать лучшие земли колхозов и передать совхозам. Совхоз дигән шул советский хәдәйсте. Аларга обеспечение икенче төрле. Ул балага колхоз, угай балага мақалай. Шулай иттереп 36 елда бер бабай килә, землевер дип атаганнар. Ул сораган Хаҗи бабайларга мында хужа булганнар Капчактан сакырып алганнар, сезгә ер кирәкме? Ер кирәк булса, миңа бер киез бирер, бер сарык. Ер бирәм сезгә. Шуннан алар ышанмаган Капчак хужалары. Бу 5 мишел булган. Бу ердә ничек алып килгәнме юк? 5 мишелне алып. Алып китмәй. Тип бирмәгәннәр бер нәмәләр. Шуннан яланга чыгып bir bağına oturtkan teyaklar, zemlemirteyaklar. Buna mınsa savkuz yeri, elbet yerler. Savkuz, buna kalganı, tavrıgayları, tavuzlu, kitleri kalkuz yata. Buna tarihi şu yarat. Yürümeyi mi tabi de tutayım. Yara rahmet hediye Karam ağay. Tutup tutmayın. İki güne hüylem kaldı. Lip. Yaray. Şundan Kıpçak turunda, Kıpçak koyan gibi çıkar. Hüyleniler ultrala. Doğru sen ne kaç dürüst ettim. Benim de 4 yıl deyip. Kıpçak dürüst katırı güle. Niyesen diyende bize Ahunyan diyen, Şakuryan diyen babaylar var yine. Onlar mine yarap kaldırırlar. Kıpçak koyan küsüp gelen. Kıpçak
Біржан районы Қапсақ деген ауылдан көшкенler. Ол Қапсақ ауылы әлі бар, Біржан районында. Байназар деген ауылдан Артур'да үстер әкіні. Көшіп келген алар башқұртлар Үршек бойына орналасқан сау яқын, дейін бойында сау башқұрт ауыллары, дәулет сау керек, содан кілтеулі керек өзінде, мал көтерген. Соған Сура ерлер, үш құжа болған Қыпсақ ерлеріне Альшевский совхоздар, Сакалын кияклары, үш Сура ерлері болған. Сурай байларынікі. Мұны тарих солай рад. Dur рәхмәт һеҙгә Кәрәм ағай, шундай ҡыҙыҡлы, кәрәкле мәғлүмәттәр биргәнегеҙ өсөн. Хөрмәтле ауылдаштар, байрам булғас ҡунаҡтарһыҙ булмай әлбиттә. Байрамға килгән ҡунаҡтарыбыҙ бик күп, Аллаға шөкөр. Беҙ уларҙың һәр береһен сәхнә түренә саҡырып, ауылдаштары менән осраштырып, һөйләшергә мөмкинселек биребеҙ. Хөрмәтле ҡунаҡтарыбыҙҙың береһе ошо ауылда тыуып үҫкән, бөгөнгө көндә республикабыҙҙың төп ғаилә журналы Башҡортостан ҡыҙы журналисы Альмира апай Кирееваға һүҙҙе бирәбеҙ. Рәхим итегеҙ, Альмира Рафиҡ ҡыҙы. Ҡәҙерле ауылдаштар, һаумыһығыҙ? Хәйерле көн, апайлар, ағайлар, туғаннар, дуҫтар һәм ҡунаҡлар. Оло байрам менән һеҙҙе. Илебеҙҙә меңдәрсә ауылдар юҡҡа сығып, тарих саңына әйләнгәндә, Зим буйындағы Ҡыпсағасҡар тигән боронғо башҡорт ауылы үҙенең боронғолоғон, иҫ китмәле матур холҡон, ҡабатланмаҫ яғымлы һөйләшен, ике теш араһынан һыҙылып ҡына сыҡҡан иң боронғо сы өнөн һаҡлап, йырын, моңон, үҙенең генә бейеүҙәрен һаҡлап, бөгөнгәсә килеп еткән икән. Тимәк, ул артыбанда йәшәйәсәк, артыбанда буласаҡ. Бөгөнгө ошо күркәм байрам, оло байрам, һәр беребеҙҙең күңеленә дәрт, моң, ғәм һәм сәм өтәһен. Ауылыбыҙға бәрәкәт һәм ҡот килтерһен. Ошо ҡотто, бәрәкәтте һаҡлаусыларға, ауылыбыҙҙың татыу ғаиләләрҙең береһенә мин Башҡортостан ҡыҙы журналы исеменән рәхмәт хатын алып ҡайттым. Ҡәҙерле Ғәли апай һәм Ғайсар ағай, һеҙгә ҙур рәхмәт. Уңғанлыҡ, татыулыҡ һәм мөхәббәт өлгөһө булып, әхлаҡ бағанаһы, рухи терәк булып, ошо ауылыбыҙҙа ғүмер иткән өсөн. Искелгән төйөгөҙгә тоғро ҡалып, яҙмышығыҙҙы уның көтөн арттырыуға арнауығыҙ, уңғанлыҡ һәм татыулыҡ өлгөһө булып, ярты быуаттан ашы бергә матур тормош кисереүегеҙ оло ихтирамға лайыҡ. Ғаилә ҡиммәттәрен ҡәҙерләп һаҡлауығыҙ, йәш быуынға әхлаҡи таяныс һәм рухи терәк булып, ғүмер итеүегеҙ өсөн һеҙгә оло рәхмәт белдерәбеҙ. Ғүмерен китапхана эшенә арнап, ауылдаштарыбыҙҙы тылсымлы китап донъяһына арнаусы, саҡырыусы Мәрйәм Рәшит ҡыҙы Ғималетдиноваға ла шундай рәхмәт хат алып ҡайттым. Мәрйәм еңгә, һин ҡайҙаһың? Ҡыҙҙарыбыҙ Гөлгөнә Урал ҡыҙы Татлыбаеваға ла шундай уҡ рәхмәт хаты.
ауылдаштарыбызга туратуысы Рәмзия Гамбарис кызы Иманбулова. Баш мөхәрриребез Гөлназ Мират кызы Кытыева авылыбыздың хакимияты башлыгы Әлфәрит Юсуповка. Ошо китапты шәхсән тапшырырга кушты. Күрнекле меценат Сурай авылы кызы якташыбыз Румикс дигән җәмгыятьнең җитәкчесе Сурай кызы Минзәлә апай Вәлиуллинанан бүләк алып кайттым. Ул мәсҗид өчен. Коръәннең башкортча тәрҗемәһе. Шундый ук бүләк мәктәпкә. Байрам дәвам итә, ул котлы булсын. Әлмәр апай, һеҙгә ҙур рәхмәт. Бына һеҙгә беҙҙән дә бәләкәй генә бүләк. Ауылыбыҙҙың бер киҫәге итеп, бүлмәгеҙҙә һаҡлап, ауылыбыҙҙы һәр саҡ иҫләп торығыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ. Бер ғаилә иминлеге һеҙгә. Хәҙер Әлмәр апайҙың Әлмәр апайҙың һүҙҙәрен ҡеүәтләп, беҙҙең ауылдашыбыҙ Ләйсән Хәбибуллина үҙенең йырҙарын бүләк итә һеҙгә, хөрмәтле ауылдаштар. Ләйсән Хәбибуллина. Бөтәгеҙҙе лә шул ҙур байрам менән ҡайнар ҡотлайым. Бәхетле, бәрәкәтле тормошта йәшәгеҙ. Ҡысҡан көндә илгә осҡан тиҙәр, осмаған шул әле, осмаған. Истәр һаман татлы, яҙҙар һаман яҡты, беҙҙе ишкәр яҙға оҡшаған. Һаман да шул ди, яҙҙар
Лейсан, рахмет, хай. Бүгінгі байрамға қайтусы қонақтарыбыз арасында яш болуына қарамастан полиция полковнигі дәрежесіне көтерілген Орджоникидзе район бәлиғ болмағандар бөлігі мүдірі Лейсан Сиддикова Гималетдинова бар. Қазір сөзді оға берейік. Рахимет, Лейсан Дамир қызы. Хайырлы күн, хөрмәтле авылдаштарым. Һеҙҙе ошо байрам менән, матур байрам менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Алдағы тормошығыҙҙа оҙон ғүмер, бәхет, йән тыныслығы, донъяларыбыҙ тыныс булһын, иҫән-һау йәшәп, балаларыбыҙҙың шатлыҡтарына ҡыуанып ҡына йәшәргә яҙһын. Ошо форсаттан файҙаланып, рәхмәтемде үҙемдең уҡытыусыларыма, иң беренсе уҡытыусым Гөлшат апаға еткерәһем килә. Шулай уҡ Сәлиә Султановна, Тәлғәт абый, Фәнил апа, Зәйтүн апаға рәхмәттәремде әйтәһем килә. Үҙемдең ата-әсәйемә яҡшы тәрбиә биргән өсөн рәхмәтемде әйткем килә. Хакимиәт етәкселәренә хөрмәт итеп мине шундай байрамға саҡырғанығыҙ өсөн ҙур рәхмәтләремде еткерәһем килә. Шулай уҡ миңә ныҡ тәрбиә биргән бының тренер Рауф абыйға ла үҙемдең рәхмәтемде еткергем килә. Дзюдо түңәрәгенә йөрөнөк аның менән. Аның түңәрәгенә йөрөнөк инде. Шулай байрамға ҡайтыу форсаты менән бәләкәй генә бүләгемде клуб етәксеһе Гөлгөн апаға тапшыраһым килә. Балалар менән уйындар күп үткәрәләр, уйындарығыҙ шатлыҡлы булһын. Рәхмәт, Лейсан. Бына бізден дә бүләк ҡабул ит. Ашашы ҡапма ҡаршы ти, бына бүләк беҙгә. Иҫән-һау булығыҙ. Хәҙер инде байрамды ҡотлап, ҡыҙҙар башҡарыуында йыр. Рәхим итегеҙ, ҡыҙҙар. Әйҙәгеҙ. Біздің элекке хакимиәт башлығына килгән, оның кескәй генә бүләге бар, рәхим итегеҙ. Хөрмәтле авылдашлар, килгән ҡунаҡлар, бөтәгеҙне дә байрам белән. Бына бәләкәй генә бүләкләр тапшырырға уйладык. Ауылның иң оло кешесенең бересе Әнисә апай Салямова. Ул күмәк бала үстергән, шул тиклем акыллылар, шәпләр, тырышлар, бөт менә авылыбызның бизәге. Аларның кызларына, улына тап килгәннәр, кияүләре дә, килене дә, шул тиклем внучкалары да акыллы. Әнисә апайҙың битендә бөтә балаларла ошо ситкә китеп, ҡайҙыр бәхет итеп сыҡманылар, ошо ауылда ҡалғандар битендә. Әнисә апай. Әнисә апай ҡалған. Шәүрә. Һаумыһығыҙ, байрам менән ҡотлайым.
Кисегіне инейме хикем 7 яш толды. Аллаға шүкір. Бүгін барып бүтебізде балалары, внуклары, внушкалары құтларға ендік. Рахмет ұлы үйтіп бүлек бергеніңіз үшін. Ауылыбызның ак сакалы Ахметовка Рамағай. Гіл яқшы кәңешлер беріп, ақыллы кәңешлер беріп. Карамаға бетінде ғұмыр бойы ештеген ашы колхоза. Пенсияға сыққасы ол активный шара бетінде председатель совете ветеранов болып және. Вот Карамаға рахмет. Шынан соң ауылыбызда ең ұңған, ең шәп Низамовлар, Разиля білән Зүлфәр. Зүлфәр ол общественник, там на пожарный машинаны үйретен, общественных началах. Шынан соң Разиля медик бола тұрып, бүті тираяқны, бүті тираяққа семейный врач. Оларның ишік оларында сескеге күмілгенлер матур Гаиля. Зүлфәр Разиля. Алтаула бір бөлек біздің вечный активист бетінде Рәшид Галимуллин ағай. Бұнда ұшы ауылдың бір мероприятияға онан башқа өтмей, бұна әлі біз бастырған сәхна бетін тұжы оның құллары мәшінеген. Әм бұна терияқта кімдің қоя реті заборлар яғыртылған, бұнда бетін тұжы оның құлы. Рәшид ағай рахмет. Әм аның қәрәй епеті біздің Гүлнәзир Азнағұлына. Шелерсігіз бригадысына. Шунан соң ауылының келешегі мына биыл туған балалар. Зарипова Роза, Зигитбаева Розалия и Алимгулова Гузель. Балалар бетінде ауылының келешегі. Қазіргі уақытта осылай балалар оқойды тұрғас бек әйбәтінді. Туңдырма. Рахмет. Рахмет сізге зор еттіріп, мұна бізден истәлікке бөлек сізге тағын. Әйді, бұл қыса еғалы әлікі сен сәует, яратабы сізді. Қазір бұлға әхиреттердің бейбілерін қарағыз, выступлениеғын. Onlar belgeyi
бүләктәр бар икән. Авылыбызның гидек кашы әхирәттәр. Рәхмәт кызлар. Гел шулай дәртле булып калдыгыз, безне дәртләндереп торыгыз. Хәзер сәхнәбез түренә авылыбызның данын бөтә республикага таныткан хөрмәтле авылдашыбыз, Башкортостандың халык артисткаһы дигән югары исемгә лаек булган Башкорт академия драма театры актриса Минзәлә апай Хайруллинаны сакырабыз. Минзәлә апай, рәхим итегез. Хагынып беттек үҙегеҙҙе. Бөгөн шул тиклем заказ һамаҡ эҫе көн. Һаумыһығыҙ, яҡташтар, ауылдаштар, минең яратҡан кешеләрем. Мин инде ҡайҙа ғына йөрөһәм дә, күпме сит илдәрҙә йөрөнө, күпме Рәсәй буйлап йөрөргә тура килде. Әммә тыуған яҡ Әлшәй районы, Ҡыпсаҡ Асҡар ауылы һәр ваҡыт минең күңелемдә. Шуға үҙемдең бына йылылығымды бөгөн һеҙгә алып ҡайттым. Үҙемдең балаларым менән бергә ҡайттым, ейән-ейәнсәрем менән бергә. Минең иҫкә алаһым килә үҙебеҙҙең иң беренсе ата-әсәйемде, инәйем Хайруллина Шәмсинур һәм Хайруллин Ғәйнетдин. Ғүмер буйы ошо колхозда эшләнеләр. Атайым ғүмер буйы малсылыҡта булды. Инәйем почет билдәһе ордены кавалеры алдыңғы сөгөлдөрсө булып эшләне. Һәм минең үҙемдең күршеләремде иҫкә алаһым килә. Атайым менән бергә эшләгән Вәли Әхмәт бабай ғүмер буйы малсылыҡта алдыңғылыҡты бирмәне. Йәнтимер бабай, Миңлиса еңгә һәм беҙ бына инәйем менән бәрәстәр ҡарай торғайныҡ. Бәләкәй саҡта беҙҙең һарыҡ фермаһы булды. Атайым унда заведующий булып эшләне. Шул бәрәстәрҙе ҡарап үҫкән кешеләр. Йәй көнө сөгөлдөр баҫыуында эшләнек. Мәктәптең сөгөлдөрөн утайбыҙ, шунан китәбеҙ үҙебеҙҙең гектарлап үҙебеҙҙең сөгөлдөрҙө утайбыҙ. Һуңынан инде пионер лагеры, трудовой лагерға бара торғайныҡ. Һәм беҙҙең ғүмеребеҙ бына ошо дим буйында туғайлыҡта бесән әҙерләп, колхоздың эшен, бына бында иген токта эшләп, егеттәр беҙҙе токтан көтөп ала торғайнылар бит инде заманында. Беҙ шунда эшләп, төндәрен дә ҡалып, инәйҙәр урынына ла, үҙебеҙ урынына ла бәләкәйҙән ошо Ҡыпсаҡ ауылында эшләп үҫтек. Һәм мин бына уҡытыусыларыма ҙур рәхмәт әйтәһем килә Әлфиә Рәсим ҡыҙына. Ул хәҙер мәрхүм. Бына үҙебеҙҙең мәктәбебеҙҙе күтәреү буйынса ҙур эштәр эшләне. Һәр бер баланы шәхес итеп күрҙе. Һәм мине лә ул сәнғәт юлына ул этәргәндер дип уйлайым. Мөнир абый, Зәйтүнә апай, Флюра апай, Ира апай. Мин уларға бына һаман да рәхмәтлемен. Кираев Рафиҡ ағай беҙҙең алгебра дәресенән, математиканан уҡытты Кираев. Ул шул тиклем үҙенең эшен ярата ине. Бына мин уларҙың рухтары алдында башымды эйәм. Һәм беҙҙең ауыл халҡы һәр ваҡытта ла алдынғы булды. Беренселекте бирмәне. Ныҡ эшсән халыҡ булды. Һәм бына Мәрфуға апай минең тормошомда ҙур урын алып торҙо. Мәрфуға апай, беҙ һәр ваҡыт ҡунаҡҡа ҡайтабыҙ. Мөнир абый уҡытыусын булараҡ, класс етәксен булараҡ. Уларға бына бик ҙур рәхмәтлемен. Хөрмәтле ауылдаштар, барығыҙҙы ла яратам. Шулай осрашып торайыҡ. Театрға килегеҙ, Өфөлә эшләйбеҙ һәр ваҡытта ла. Һеҙҙең өсөн. Бына мин Ҡыпсаҡтан тип килеп әйтәгеҙ. Йәштәрҙе хәҙер күбеһен бит инде танымайбыҙ. Шуға үҙегеҙ килеп өндәшәгеҙ, бик тә шат булыр инем. Һәм барығыҙҙы ла ошо байрамыбыҙ мөбәрәк булһын тип йыр бүләк итәһе килә үҙемнең ауылдаштарыма. Һин йоҡлайһың, йоҡоң шундай тыныс иртә таңда, һулышыңдан дәрт торлоғошота минең ҡанда. Нисәнсе ҡат һоҡланамын һиңә иртә таңда, нисәнсе ҡат йыр яҙамын һиңә иртә таңда. Ҡайҙа ғына йөрөһәм, ни күрһәм дә инде алда, табынырмын бары һеҙгә генә иртә таңда,
иртә таңда. Mühabbetim, mini taşlama. Gün biteli, yanı başlana. Taşlap gitme mini, taşlama. Gümür eli, yanı başlana. Min bit astım yanı bir planeta. Yanı akiyan astım hayranğa. Yani hevvi min üzümde taptım. Бұл dünyanan uzıp barganda. Үкініске булыр, ташлама. Хин ташлаһаң картлык эләктерер, эләктерһә бирмәс башкага. Мөхәббәтем, мине ташлама. Дөнья әле яңа башлана. Хөрмәтле авылдашларым, якташларым,
Бына үзебезнең Башкортстаныбыз, Әлшәй районыбыз, Кыпсак Аскар авылыбыз мәңге сәскә атһын. Бергәләп тик якты мизгелдәрдә генә очрашырга ятһын. Һау булыгыз, очрашканга тиклем. Рәхмәт, көтеп торыгыз. Мин Зәлә Гәниевтің кызы. Безнең күңелдәрне моңлы йырларыгыз белән тибрәткән өчен һәм без һезне театрыгыз белән авылда көтеп алабыз. Рәхмәт, киләбез. Абишәт иткәс килегез, әлбәттә. Сакырһагыз киләбез. Әлбәттә. Күкәй бар бешеребез. Сәй бар кайнатып Бәрәңге бар. Аллаһка шөкер. Менә һәм бездән кискә генә бүләк кабул итегез. Туган яктың табигате менә бу Сусактау дип атала бит. Безне фотога төшерегез әле, кайда ул? Ингән белән. Рәхмәт, әйдәгез. Рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт. Хәзер Мизел апайды хуп итеп, Гөлсинә Хайбарахманова башкаруында башкорт кызы бейбе. Рәхмәт, Гөлсинә. Кайтам туган якка, шатлыгым хыймай искә. Иртә менән юлга сыккам, кайтып йитермен төшкә. Эй, һагындым туган ягым, һагындым туган йөрдәр. Бер очрашу, бер гомер ти, озын булһын гомердәр дип, байрамга дип ашкынып кайтусы Рәйфә апай Садыкованы сакрабыз. Рәйфә апай, рәхим итегез сәхнәбезнең түренә. Сәлам һезгә авылдаштарым. Сәлам һезгә елгаларым, күлдәрем. Сәлам һезгә
sol taudarım, ata babalarımızın ayak yılığın haklagan hıgıv. Uların, yırların, мәңгіләштірген hıgıv. Ata babalarımızı rahimsiz vakıttan yaşırgen hıgıv. Sol taudar. Bana ушундай матур байрамга жыйылган менин ауылдаштарым, мен сиздин баарыгызды ла ушу байрам менен кайнар кутлайм. Урал таудын итегинде бул күйдөр мәңгі яңгырар. Бизге тиклимде йырланган, бизден соңда йырланыр. Улатайдар хузган уны, уласайдар хузгандыр. Ата бабабыз Худайдан шул көйдөр үсін туғандыр. Мәңгі етмек көгенім бұна ұшы кешке. Алыс көгені бұл дәуір. Гел еш болып, уйнап қына күліп, өтер көгені бұл ғұмыр. Әсейімдер ұшы ештерінде күліп қасық халар қайсақ еліп, нешлеп ерекен бұл қорттар деп қорап тұрайыным елмайып. Үзім хәзір шул дәуірге еттім. Яйысы қақылып қаватылам. Керек екен көкте юндыз ханап, насип ерім менен ұлтырам. Балаларым үхе орттан қуып, дүрліп яна яққан ұсағым, янан, күйем, хүнен, тағын хүйем, бигіректі ұқшай бұлсағым. Міне хәзір бір не керек түгіл. Қорқып тұрыр сақтар үтілген, дұс дұшманды илектерден илеп, хілкәуістен хілкіп ілінген. Ашықмайым хәзір, ашқанмайым, юққа барға янып күймейім. Үзімісін, ғайлемісін, ауылымдың келесәгі үшін, ауылдаштарын, мен хізің хәммәгізгелі бәхіт тілейім. Рәхмәт Рәйф апай күлеп тұрдыңыз. Һезгә истәлекле бүләк. Без һезне нык яратабыз. Шул хәләрем ис китәрлек итеп, мәңге картаймагыз. Без ошондай күләмәс шигырьләрегез менән мәңге безне Кыпсак турасында да язып, безне данлагыз әле. Рәхмәт. Бана ошо кескә генә һездән бүләк. Безне фотога төшерегез менә. Ай рәхмәт. Исән һау булыгыз. Хәзер сәхнәле авылыбызның дәртле кызлары Сердәш вокал ансамбле байрам йыры гөрләп торыр авылым күгендә. Бындай сакта кем йырламас? Артистлар үзебездә. Рәхим итегез, кызлар. Yaratmagan yürek, 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 yürek,
сәхнәгә мегәс тагы да бер йырлайык кызлар. Бергәләп әйдәгез бейек, бергәләп безгә кушылып йырлагыз. Әйдәгез, төшегез, бейергә. Дәртлерәк, әйдәгез, бишәйек бергәләп.
Рәхмәт Найла Шәрипова. Күп ерләрдә булдым, күпте күрдем, ят яктарның ямен тапманым. Барыбер дә туган авылымдан кадерлерәк төбәк тапманым. Ти авылдашыбыз матур шигырьләре белән күңел кылдарын тибрәтүсе Зәһүрә апай Киреева. Рәхим итегез, Зәһүрә апай Киреева. Кадерле авылдашларым, тугандарым, хабакташтарым, бүгенге шундай матур байрам менән барыгызга тәбрик итәм. Еребездә һәр чак тынычлык булсын, күктәребез аяз, күңелдәребез тыныч булсын, авылыбыз гөрләп сәскә атсын. Авылыма багышланган язылган бер шигыремне укып китәм килә, кытсагым. Йөрәгемдә кагыш басып алһа, һиңә кайтам, туган кытсагым. Колы сөеп мине каршы ала, әсәемдәй йылы кочагым. Алытта күренә сатыртавым, сәламләйдәр бында кайындар. Кайындарга бер хыйынлау җитә, торала бит бөтә кайгылар. Күктемәрем, күсем бәттем һиндә, баласыкта күпме уйнанык. Яшьлек елдарында уен яһап, йырзар йырлап, бейеп туйманык. Эткинәем, һинең баштарында байрам иттек еңеү көннәрен. Туган якка кайта шул сактарды, эй, вагынмы икән кемдәрең? Ямле дин буенда каршы ала, зифа буйлы нәфис талдарың. Күпме гашыйк шунда танышканда, каршылаган яшьлек таңдарын. Кискәй сакта ямле яйләребез, бәккә көтеп үтте күлдәрдә. Дус кызларым, әйдә, бер күрешеп, кайтайыксы ошы көндәргә. Әкрен генә урамдардан удам, кемдер таныш, кемдер түгел дә. Авылдаштар, һезне күрү менән йөрәгемдә моңдар түгелә. Яшәргә көч салып китәм һездән, туган авылкаем, кыпсагым. Гомер буе вагынып кайтырмын. Мин бит һинең балаң, кыштыгым. Рәхмәт, байрам менән авылдаштар. Мәҗит Зәһүрәгезгә рәхмәт менә һезгә. Бик яхшы гына шигырьләренә мин кыпсак турында шигырь юк дип уйласам, ул бына безнең иргәлегенә йөргән икән ул. Тагын да иҗат итегез. Исән һау, сәламәт булыгыз һәм бына безнең туган яктың табигатының фотографиясын кабул итегез. Рәхмәт зур итеп. Хөрмәтле авылдашлар, бына балалар өчен безнең тегендә спорт майдансыгында балалар өчен уеннар уйнатыласак, балалар, улылар да уйнарга мөмкинлек буласак, шунда бында концерт карап, тегендә уеннар уйнап, рәхәтләнеп ял итегез, рәхәтләнеп күңел асагыз. Бүген көн безнеке байрам менән. Кураймаңдар Нияз Гизатуллин.
Киләһе йыр тикәдегез өчен генә берлеген. Артур Шаяхметов, каршы алыгыз.
yauğan yanırken uzaklardan yaşlığımda kalgan Kaderinde yaşlıktaki dalışular uzlaşular Davalından yırlaşular üyetlikli bulatlar Yaşlığıma faydamalı bir hafızamalı Yüreğimde erdevleri belki bağlıdır kader Yaşlığıma faydamalı bir hafızamalı Yüreğimde erdevleri belki bağlıdır kader Kilah ertiklerin süngüne el şey. Yaşlı sağım müddel şehirinde güzelim benim doğam yağım her sak yaşa yürek turunda yarattım yine her şey yarattım yine her şey bunda dostlarım duanlar benim en yakınlarım yaşay her şey bildik her şey bağlanıp diye faydalı doğan yağları her şey bildik her şey bağlanıp diye faydalı doğan yağları her Yol boyunda üstüne akayınlar kim boyundadır etam Bayrağına yırap yürüsen de doğar yergen doğru olur kal Yarattım yine her şey, yarattım yine her şey Bunda dostlarım, duanlar benim en yakınlarım Yaşay her şey bildik her şey Bağlanıp yine kaytarın doğan yağmurun her şey bildik her şey Bağlanıp yine kaytarın doğan yağmurun her şey
Әлшәй беҙҙең әлшәй, ағынып һиңә ҡайтабыҙ тыуған яғыбыҙ әлшәй, беҙҙең әлшәй, ағынып һиңә ҡайтабыҙ тыуған яғыбыҙ әлшәй, беҙҙең әлшәй, ағынып һиңә ҡайтабыҙ тыуған яғыбыҙ әлшәй, ағынып һиңә ҡайтабыҙ тыуған яғыбыҙ әлшәй. Нияз Гиззатуллин. Хөрмәтле авылдаштар, балалар, әйдәгез уенда актив катнашабыз. Яхшы призлар көтә һеҙҙе, ололарҙы ла, балаларҙы ла. Армрестлинг буйынса ярышырға була. Клуб янына барығыҙ, балалар. Тирмәнән дальше тағы армрестлинг ярышы башланды. Халық герсылар ерлығында тик отырмайыз, бейігіз, дәртірек, бұндай байрам бит 5 жылға бір генә келе. Қыпсақтардың нинди екенін күрһәтеп алығыз, әлбетте. Әлбетте, мына шулай айтып біз билдәләп үтергә булдык, алтынсыларды хәзер. Нисәмә йылдар инде бер тугандар шикелле авылдаштар гөрләтеп дөнья көтә. Авыл зурайгандан зурая, өйдәр төзекләнә, кешеләрнең күңкүреше яхшыра. Бүген без табигаты белән мөгъҗизәле үз кешеләре менән данлы Кыпсак Аскар авылында яшәгән искиткес эшһөяр, уңган тырыш кешеләрен билдәләп китергә булдык. Хезмәт бит ул, тормыш яме, эш бит ул әдәм иткән кешене, күңел яраткан эш бидәянды, табалһаң һөйгән эшеңде. Бұл шигъри юлдар тап һеҙҙең өсөн яҙылған. Хөрмәтле хеҙмәт алдыңғылары, 4000-сілер, 5000-сілер, һауынсы апайҙар. Ахмадия ва Разия апай, Султанова Минегөл апай. Йүгереп кенә сығып алып барығыҙ, йәме подаркаларығыҙҙы. Ваҡыт ҡыҫабыҙ. Йүгереп кенә. Ахмадиева Разия апай, Султанова Минегөл апай. Әгәр дә улар Шәйхетдинова Мәрфуға апай. Шәйхетдинова Мәрфуға апай, йүгереп кенә подарктарығыҙҙы алығыҙ, әйҙәгеҙ. Һәм беҙҙең колхозды етәкләгән заманында Газизов Ғилемйән ағай. Йүгереп кенә уларҙың балалары бәлки мында. Гималетдинова Минегөл апай. Гималетдинова Минегөл апай. Хайбарахманова Рәфил апай. Оның балалары мындадыр, наверное. Хайбарахманова Рәфил апай, ярай, оңа передадим. Минегулова Таңғылы апай. Минегулова Таңғылы апай, ошо тирәлә утырайын. Йүгер Таңғылы апай. Садикова Ғалия. Садикова Ғалия апай. Әйдәң. Рәхмәт һеҙгә, рәхмәт. Рсаева Рәйлә апай. Рәйлә апай. Усманов Дамир ағай. Каримова Гүлсина апай. Каримова Гүлсина апай, ошо тирәлә инеме? Һәм медицина өлкәһендә безне сирҙәребеҙ дауалаған оҙаҡ йылдар буйы эшләгән Каримова Руза апай. Руза апай Каримова. Бармы кемәдер? Һәм уҡытыусы педагогтар Султанова Сәлиә Султанова. Сәлиә апай Султанова. Кириева Флюра Шәйхетдинова. Сафина Фәүзия Искандарова. Фәүзия апайҙың. Юҡ, Даянова Зәйтүнә Нағылова. Каримова Фәнилә Фәридовна. Ана Дамир ағай килә. Һәм сауда өлкәһендә оҙаҡ йылдар эшләүсе Мирғәлиева Фәрүзә Тимерьянова. Тимерова. Тимерьяровна. Фәнүз апайҙың юҡмы мында? Фәнүз апай үҙе юҡмы? Сәлиә апай килә. Әйҙәгеҙ, тағы кемдәрҙең исемдәре сыҡты? Хеҙмәт алдынғылары, отличниктар, ветеран трудалар. Әйҙәгеҙ. Әйе, байрамда. Хөрмәтле шиәр, уңған апайҙар һәм ағайҙар, һеҙҙең барығыҙға ла ныҡлы һаулыҡ, шатлыҡ, таҙалыҡ, оҙон ғүмер бүләк итәбеҙ. Һәм һеҙгә бүләк итеп үҙенең йырҙары менән беҙҙең ауылдашыбыҙ Гөлнур Батталова башҡаруында йырҙар тыңлағыҙ. Рәхим итегеҙ, Гөлнур Батталова.
Дуғастар ярылап өтетек, ярыламайса көдемей бұл ерек. Тұңғы жылдары бұрма, ярылап өтудәрі бектерек. Білбей ауыл ақындары, ауылдың оңғандары, ерлік күшті ер яна, көңіл толы дәрт арма. Білбей ауыл қыздары, балардан көріп өтетек, ең қырғанып ішлеп ешірге. Туған елдер үйіп мәшәу, ұлы бақыт өтір шул бедіге. Білбей ауыл қыздары, ауылдың оңғандары, үрдек күшті ер яна, көңіл толы дәрт арма. Білбей ауыл қыздары, шүкір деп яшейбіз, артығы бізге керек түгел. Яқшылықта тейіп, яқшылыққа ұмтыла көңіл. Білбей ауыл қыздары, ауылдың оңғандары, ерлік күшті ер яна, көңіл толы дәрт арма. Білбей ауыл қыздары, ауылдың оңғандары, ерлік күшті ер яна, көңіл толы дәрт арма. Білбей ауыл қыздары. Рәхмәт, байрам менән, ауылдаштарым. Гөлнұр, зор рәхмәт һиңә менә ауылыбыздың юбилейін дәртләндереп килгәнең өсөн, матур йырҙарыңды беҙгә бүләк иткәнең өсөн һиңә лә бәләкәй генә бүләк итәбеҙ. Рәхмәт. Ғаилә именлеге һеҙгә, итән һау булығыҙ. Бөгөнгө байрамдың маҡсаты ул ауылдаштарыбыҙҙы бер-береһе менән осраштырыу, бер-берегеҙ менән аралашыу, ауылдаштарыбыҙҙың уңыштарын барлап китеү, хеҙмәт һөйгән кешеләрен билдәләү, өлкәндәрҙе иҫкә алып, сабыйҙарға фатиха биреүҙә ул. Ауыл матур, шулай да уның төп матурлығы ауыл кешеләрендә. Ауылыбыҙҙың саҡ тыуған сабыйынан алып сал сәсе ағинәйҙәр берҙәй ҡәҙерле. Ауылыбыҙҙың иң өлкән кешеһе, бөгөнгө көндә хаҡлы ялда бәхетле ҡартлыҡ кисереүсе хеҙмәт ветерандары 94 йәшлек Галимов Барый бабай һәм 92 йәшлек Субханғолова Камила әбей. Хөрмәтле өлкән йәштәгеләр, бүләктәребеҙ тик һеҙҙең өсөн генә. Ҡыҙҙары, улдары, ейәндәре, ейәнсәрҙәре, бүләләре сығып алырға мөмкин. Камила әбейҙең һәм Барый бабайҙың күршеләре. Ауылыбыҙҙың киләсәге иң кесе кешеһе ай ярымлыҡ сабый Фирүзә Зигитбаева. Хөрмәтле Азат һәм Розалия. Бәпесегеҙ икән һау үҫтерергә ятһын. Бәхетле, мөхәббәтле ғүмер теләйбеҙ һеҙгә. Кескәй бүләгебеҙҙе ҡабул итегеҙ. Розалия һәм Азат. Беҙ иң бәләкәйе Розалия менән Азаттың балалары икән тип торһаҡ, ошо көндәрҙә кисә генә тағы ла бер сабый тыуған беҙҙең ауылда. Итән һау үҫтерегеҙ.
Бая оны Альмира менән Рамил газеталар билдереп үткәннәр. Гүзәл һәм Раил Фаил Алимгуловтарның бәпесе туган икән. Шулай был сабыйга ла бәләкәй генә бүләк тапшырып китәбез. Әйдәгез, нәнәләре кая, нәнәләре, күршеләре. Бәпес әле кайтмагандыр инде ул. Наилә киләме? Әйдә. Әйе, апаһы килә икән бәпестең. Сәлам әйтегез. Яшь әсәгә, яшь бәпескә икән һау үстергә якын бәпестәрне. Бәпестәр безнең авылыбызның киләсәге. Икән һау булһын. Әлеге бүләк алучыларны тәбрикләп, һеҙҙең өсөн бергә итеп китергә ҡуштылар. Шулай уҡ беҙҙең ауылда иң оҙаҡ бергә йәшәгән пар беҙҙең хөрмәтле Сабриян һәм Рәсимә Йосоповтар. Бәлки бөгөн килмәгәндәр байрамға. Балалар сығып алырға була. 64 йыл бергә йәшәгәндәр. Шундай күркәм, маҡтауға лайыҡ ғаилә. Балалары сығып алығыҙ әле. Ейәндәре. Ғалимияға әйҙәгеҙ. Иң оло улдары Ғалимияға ағай. Ҡалмаһығыҙ. Рәхмәт. Микрофон бирекке. Хөрмәтле бүләк алыусылар, олы яшьтәгеләр, иң бәләкәй бәпестәр һәм иң олы Барый бабай һәм Камила абый. Был музыкаль бүләгебеҙ тик һеҙҙең өсөн генә. Сәхнәбеҙҙә Рамазан Садыҡов. Ҡаршы алығыҙ. Tubulғы
сөйләп төшәмә ул турында. Бәләкәй генә булуына карамастан, шул бүтән район гына түгел, республика гына түгел, бүтән всероссийский конкурслар лауреаты. Кызыл майданга барып, Мәскәүгә Кызыл майданга барып, дау китереп, Кызыл майданда башкорт бейеүен бейеп кайтты бит. Шунан Пуличудиска барып, Якубевич янында башкортса йыргылап, бүтән халыкты таң калдырып кайтты. Шундай шәп малай, шунан әле тагын одакы конкурс нәмәгә булды әле һиңә сертификат бирделәр? Энциклопедия детских достижений. Энциклопедия детских достижений-ның исемлегенә керде бит. Әйе, бына афарин шундый горурлыгыбыз, Капсактың горурлыгы. Һиңә киләсәктә лә гел шулай иҗади уңышта гына юлдаш булсын, ярамы? Рәхмәт. Әйдәгез әле, тик утырмайык, биш балайга әле рәхәтләндереп. Әйдәгез. Рамазан молодец. Хәзер хөрмәтле авылдашлар, әле бына ошо байрам менән бәйле рәвештә авылда өлгеле йорт, иң матур бакса үстерүсе дигән конкурслар игълан ителгән бит инде. Хәзер бына ошо конкурсларга йомгак яһаусын үтте. Авыл хакимияте идарасыһы Гөлсинә Хайбрахмановага үт бирәбез. Рәхмәт Гөлсинә. Хаммагы авылдашлар, иң беренче һеҙҙең бөтәгеҙҙе ошондай күркәм матур юбилей менән ҡотлап үтәһем килә. Бөгөн көн дә бигерәк матур, үҙебеҙ ҙә бигерәк матур тигән кеүек. Мин һеҙгә иң беренсе һаулыҡ теләйем, таҙалыҡ теләйем, оҙаҡ йәшәргә бөтәбеҙгә лә күңелебеҙ нурлы, иманлы булһын, күктәребеҙ һәр ваҡыт
аяттаныс тұрһын, тәндәребез сау, сәлемәт булһын. Инде үзебезгә килгәндә инде якындарыбызның, тугандарыбызның, ата-әсәйләребезнең, балаларыбызның һөюләрне сорналып кына матур итеп, озын-озак итеп яшәргә ятһын. Һәм менә без комиссия буйлап, комиссия менән авыл буйлап йөрдек бит инде. Безнең авыл елдан-ел күркәмләнә, матурлана. Бөтә өйләр тирлек, матур, бигрәк тә һәм шуларның арасында барыбер дә иң матурдары бар. Һәм менә өлгеле йорт дигән конкурстың номинациясында еңүчеләрне игълан итәм. Өлгеле йорт конкурсының номинациясе еңүчесе Газизов Рамиль һәм Альмира Минегалиевналар. Рамиль Хасанович, Альмира Минегалиевна, бүләгегезне сыгып алыгыз әле. Так. Галимуллин Рәшид һәм Галимуллина Гөлназира апайды. Өлгеле йорт конкурсында номинациясында еңүчеләр. Өлгеле йорт конкурсы номинациясында еңүчеләр, әйдәгез. Бүләгегезне сыгып алыгыз әле, рәхим итеп. Ысынапта карап йөрибез дә шул хәтлем йорт кураларны матурлайлар, өйләрен матурлайлар. Бигрәк матур авыл. Кириевтар, Исмәгыйль һәм Альфира апай. Сәхнәгә сакырабыз һезне. Өлгеле йорт номинациясында еңүчеләр. Кириева Альфира апай. Балалары бармы монда? Балалары, тугандары, күршетиләре берһеле юкмы? Низамов Зөлфәр һәм Рәзилә апай. Һезне сәхнә түренә сакырабыз. Исемдәрегез сыгу менән югырып кенә килеп бүләкләрегезне алыгыз инде. Зөлфәр агай, Рәзилә апай, сак ошонда инегез бит. Менә Зөлфәр агай килә, ә без инде арттан әйтәбез. Зайдуллина Гөлназ Рамазановна, өлгеле йорт номинация конкурсында еңүче. Гөлназ Рамазановна безнең югырып килә, укытучылар бигрәк шәп югыралар бит. Ул турсында йөриләр, ул бөтә конкурсларда катнашалар. Һәм Нигамедзянов Захира агай менән Талига апайларның өйләре өлгеле йорт конкурсының номинациясында еңүчеләрнең бере. Балалары сыгып алыгыз әле. Яки күршеләре. Менә Мөслим апай килә. Кирле алып рәхим итеп. Бұл өлгеле йорт конкурс номинациясы булды. Ә хәзер инде иң матур сәскә үстерүче номинациясын барлап китәбез. Уларда бигрәк күп баксалары шау сәскәгә күмелеп утыра. Анда нинди генә сәскәләр юк. Элекке күк ромашка мангвасика гына түгел, тюльпанлар бар, розалар бар һәм бүтән төрле сәскәләр үсә. Гималетдинов Әмир һәм Зәүрә апай. Югырып кенә сыгып алыгыз әле. Иң шәп бакса үстерүче номинациясында еңүчеләрнең бере. Зәүрә апай югыра спортсменка. Ана шулай итеп ул тиз генә итеп баксаһын сәскәләренә лә хуй биридер инде ул. Так. Субхангулов Аухат һәм Зөһрә апай. Субхангулова. Зөһрә апай Аухат агай, һез каясыз ул? Бәлки балалары бардыр, тугандары, якындары. Так. Кужиев Газименовай һәм Зөлхидә апай. Кужиевтар балалары сак ошында инер. Рәмиләү сыгып кына алыгыз әле. Кужиевлар бакса үстерүчеләр. Так. Шайхутдинова Мәрфуга апай. Баксаһына барып кирһәң, өй алды шау сәскәгә күмелгән Мәрфуга апайдың. Мәрфуга апай. Ул яшьтә булуына карамастан, ул сәскәһе, ул баксаһы бөтәерлә гөрләп тора. Мәрфуга апай, югы. Әйдә. Мәрфуга апай. Сәскәне тагыла матуррак итеп үстерәһегез әмма. Артабан. Мәрфуга апай килә. Туганова Люция апай. Люция апай, яңа ошында бейбер ине. Люция апай. Һез кайда ул?
Туганова Люция апай. Сәскә үтергәндә бигрәк шәпһегез, как подарок сыгып алырга берегез дә юк. Менә Мәрфуга апайыбыз килә. Артабан Каримова Фирдәүс апай. Каримова Фирдәүс апай. Оның да сәскеләре ит киткес. Иң шәп сәскә үтерүсе номинация еңүчеләрнең береһе. Фирдәүс апайдыкы. Так. Салямов Айтуган һәм Айгөл. Балалары бардыр, сак ошында балалары йөрөйне. Ай гүзәл килә. Кил ай гүзәл, йөгерәйдә, яшь кенә булгас. Так. Исянов Өлфәт агай һәм Әклимә апай. Иң шәп сәскә үтерүсе номинацияһы еңүчеләрнең береһе. Өлфәт агай. Ничек кем ул? Йөгереп кенә килә халыгыз. Йөгереп кенә килә. Һәм дә Имангулова Миннур Муллагалиевна. Һәр бындамы? Миннур апа, сак ошында гына йөрөйнегез. Күрше тирәләре бардыр бәлки. Менә. Миннурда Люция апай, подарыгызны килеп алыгыз әле. Сәскәләрдә тагы да купшырак, тагы да матуррак итеп үтергә ярамы? Тагы да бөтен Эң матур сәскә үтерүчеләрнең бере Люция апай аптырап киләһең. Конкурс номинациясында еңүчесе. Тагы да бөтәгезләр бер байрамынан котлайм. Һаулыгыз. Хөрмәтле авылдашыбыз Рәйфә апай Садыкбаны тагылат сәхнә түренә сакырабыз. Рәхим ит Рәйфә апай. Каршы алабыз. Байрам булгас, байрамда йырыла, биюелә, көлкеһелә буладыр инде бит. Шуның өчен мин һезне күлдереп алырга булдым әле. Бына кызлар сер итеп кенә әйтәм мин һезгә, ирдәр үзләре генә калһа, нимә турасында һөйләгәннәрен беләһегезме? Уларның беренче һүзләре политика, икенчеһе аракы, өченчеһе хатын-кыз. Бына шул аракы менән хатын-кызны кушып язган бер ир монологын һезгә шул ир булып һөйләп күрһәтәйм әле. Хатыны шөкеләнде әле. Азы. Кешеләрнең әллә нисә бүлмәле квартираһы бар, машинаһы бар, дашысы бар. Безнең генә бер нәмәле юк ди. Оны эшләп мин әйтәм, безнең бер нәмәле булмаһын. Ана бит 5 балабыз 5 урында елап утыратым. Һиңә генә ышанып торган аның аларла булмас иде бит. Мин үзем бик тыныч кеше ул, хатына шәке, көндә эсәһендә кайтаһың, бер генә көн булһа өйгә айнып кайтыр инең ди. Көндә эсеп кайтуды әллә онот дип белә. Пахмил газаптарын үзебез генә беләбез. Үлеп тә булмай, калып та булмай. Ятаһың инде шунда ике күзең акайганда ике колагың тырпайган. Милиция һәлә әшәкләнде. Войтерзвилевкага олмай башландылар. Көндә эсәһегездә киләһегез. Бер генә көн булһа өйгезгә кайтыгыз инде дидер. Мин шулай торып бер көндә дуслар белән матур иттереп ресторанда ултырдык. Шунан матур иттереп кенә кайтып киләмәй, бер сыбылышы кулга басып китте. Мин уга карамайм, һаман кайтам. Икенчеһе колакка басып китте. Асылсыга башланы. Йетте, мин әйтәм Фатмалла, хатынга бер генә көн булһа өйгә айнып килеш кайтып күрһәтергә кирәк. Күрһен ул ир кешенең нинди булганын. Кайтып кырым булды, хатын тагыла эсеп кайткан инде булды, кыскырып җибәрү булды, минең ялт иттереп диван астына кирип китүем булды. Хатын тәмле иттереп коймак пешергән. Коймак есе диван астына ук төшеп йетте. Мин әйтәм, бер генә өндәшсә сыгар инем инде, өндәшмәй, паразит, сволочь. Хатын ситкә тайпылганын карап тордым да, ялт иттереп бер коймакты эләктерәм дигәнем. Хатын дип кыскырып җибәрү булды, минең ялт иттереп шифонерга кирип китүем булды. Шифонерга кирһәмәй, турисиктән генә ике мужик утыра. Шифонерда комиссионканы алгайнык, шуңа ярып кайткандыр инде улай булар.
Меңа рахат болып кетті, үйлесірге кіші бар бейді. Қатыннан яшырып қойған бір бутылка бар ені, шуны тауып алдым да ұрлығынан ғана сүміребіз. Закуска yok. Соқына тұрғас менің кіфәтіміден бір тік симешке келіп сақты. Тегіне сұп етіп ауырып қоябыз. Мен яңғылыш ұйықтып бердім. Мені қиынап ташланылар. Убыр, биран, ғуз, шифанерға ошарға кірдің мұны етейдер. Талаша, хуғыша еніп, қатын түдімәні, қатын менің өде шифанер сақлы, 2 метрлі. Бізді икінсі қоттан тұттыла шифанерді бәрді. Мәфкен шифанеріне тақтаға, болтқа таралдыла түсті. Бізге нәмә бұғын, бізге бір нәмәлі бұлманды. Теге шифанер қолдықтарынан 2 тұңпышқы әмәлләнік та 1 литрға қоттық. Ерлай қайтып келемей. Өзім ойланам, ну қатын қызға неме етмейдір енді. Ол рәзинәккей, әлі көпме әкейдер. Бармы шында елдерге бірар ер. Барлығы 2 ер білән, бірінсігі Рамай, икінсігі Шал Мұхаммед ен. Қатта бір грузин шағиры қатынына орнап ер ядған, шиғыр ядған. Шул шиғырды мен қатынымны ұстарыма көтеріп Кавказ таударына тикле алып мінәр енімді, һәм шында қалдырып та түшер енім деген. Мен де шулай етер енім, мен қатынды көтеріп диванғала қалалмайым шул. Шөтіртіп иқханғына енді өтейім бә. Хыдалай ойламағып, мен үйленгенсі 2 метрлі әзмәурдай иринім. Ана шул диван астында ята 1,5 метр бір диванаға қалып өттім енді. Ана бит, әйткендерді. Усал бұлған осырдар, юаш бұлған басырдар, урта сағына кіші бұлған ил ағағы яғардар. Байрам мінен, байрамыбыз давам ете. Рәхмәт, Рәйфә апай, рәхмәт. Біздің тағыла бір бөлегібіз тұрып қалды. Ол ауылыбыздың ұлы яшта болуына қарамастан гүжләтіп тракторда ерусі, бақсағында өстерусі, харымхағында өстерусі, кәбістәғында өстерусі, тракторында ла ерусі, көбетіп болда отыраусы Захир бабай Салимов. Захир бабай. Шундай шәп бабайыбызға бір бүләгібет қалды. Захир бабай, хенен көк шәп кішіге. Ер айонын етер біз Захир бабайында отыра. Концертімізді давам ете. Біздің қыпсақ қызылығы күнді флешләп ерусі Гүзелия Галимуллина. Уға қушылып біргелеп ерлайбыз, бейбіз. Ейдің матыр кездерінде бір қойнабыз қонаққа, ейдің матыр кездерінде бір қойнабыз қонаққа, көңіл асып ял етерге асырашабы қайтырға, көңіл асып ял етерге асырашабы қайтырға. Баса, матыр баса төгілме, матыр баса бейгенде көңіл аса төгілме, матыр баса бейгенде көңіл аса төгілме. Бейіру, бейірісің келгені, бәдір көңілді
Қоршалығыз һеҙҙең алдығыҙҙа Ирина Галимуллина, башҡорт ҡыҙҙары бейеүе. Әйҙәгеҙ бергәләп ҡушылығыҙ. Хөрмәтле авылдаштар, бына шулай итеп байрамыбыздың аҙағына ла етеп киләбеҙ. Хәҙер инде күмәкләп, йырҙар йырлап, тағы ла күмәкләп, бейешеп, рәхәтләнеп, тегендә спорт ярыштарында уйнап, байрамыбыҙҙы артабан дауам итербеҙ. Һеҙҙең өсөн үҙебеҙҙең йырыбыҙ, дуҫтар. Ҡайғыларҙы үтерсен дуҫтар кәрәк.
Рәхмәт. Габис. Еще Габис. Тағыла концерт номерларыбыз, тағыла бер номерыбыз қалды. Бұл қыз бәләкәй сағын оқыған вақытында біз аны бейеусе булыр дей тұрғайнақ, әмма ол икенсе юлдан кетті. Хәзер бүгінгі көндә ул Алексеевкала эшләп йөри, шундағы бик шәп фольклор ансамблендә шөгыльләнеп йөри. Бүгінгі көндә ул йырлай да, бейей дә. Һәм ул бию уның гомерлек, һаман да гомер юлында һаман да бию узатып бара. Рәхим ит сәхнәгә Гүзәлия Галимуллина. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, хәзер инде безнең байрамыбыз биюләр менән дәвам итәсәк. Әле безнең үзенең аппаратураһын Әлшәйдән район мәдәният йорты алып китә, шуның өчен микрофондар калмай. Шуңа центрга рәхәтләндереп хәзер бию күзләренә куябыз. Үзебезнең центрга рәхәтләнеп биебез хәзер. Хөрмәтле тугандар, кан кардәштәр, якташтар, бүген 2 июль 2022 елда безнең туган авылыбыз Кыпсак Аскарда зур сара үтте. Авылыбызның 260 еллыгын байрам итәбез. Ошы уңай менән, ошы сара менән бәйле, әйдәгез әле авылдашларыбызның уй-хисләрен, тойгыларын белеп китәйек. Әйдәгез тәүге һорауды. Бүген бездә зур сара, ошы үткән сара буенча мин тәүге уй фикерләре менән уртаклашу өчен безнең яраткан математика укытучыбыз Сәлия Султановнага биргем килә. Сәлия апа, бүгенге байрам һезгә охшанамы? Һәм ни ягы менән? Ошондай байрамнарда үткәрү кирәкме һезнең уегызса? Әйе, Сәхинур. Бу байрам миңа бик тә нык охшаны. Йыйнак, бөтә халык актив катнаша, ерактардан да кайткандар. Безнең авылыбызның күрнекле шәхестәре менән очраштык, улар менән аралаштык. Буларның уңышларына хокландык. Авылыбыз матурланды. Бу байрамга бик нык әзерләнделәр. Культура хезмәткәрләре, авыл советы бик нык тырышты. Депутаттар һәм бик күп кенә спонсорлар булып бunda Газизова Альмира килен нык катнашты бит инде. Һәм башкалар, укытучылар, мәктәп һәм Бұдан алдағына шәжәрә байрамы үтіп киткән ине. Шунда катнашкандар яңынан килеп үзләренең һөнәрләрен бик матур итеп күрсәттеләр. Менә шунда катнашкан кешеләргә, кайткан авылдашларыбызга, шуларны оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәм килә. Иң беренче һүз белән монда безнең Әхмәтова Сәхинур кыз фамилияһына әйтәм инде, Сыгыш яһаны, авылыбыз тарихы, ундагы өстәлмәләр турасында безнең киләсәк буындарга васыят булып калырлык итеп, матур итеп һөйләп китте. Менә bunday байрамдар бик тә кирәк. Чөнки улар безнең киләсәк буында патриотик тәрбия бирүдә зур өлеш уйнай һәм буындар күсәгилешлеген алып бара.
Оны оештыручыларга зур рәхмәт. Мин тагыла артабанғы һүҙҙе безнең авылыбыздың данлыклы кешеләренең береһе Хезмәт Кызыл Байрак ордены кавалеры Мәрфуга апай Шәйхетдиновага биргән килә. Мәрфуга апай, бүгенге байрам ни ягы менән хәтердә калыр һеҙҙеңсә? Шул тиклем ошо бүгенге байрамга мин ҡәнәғәтмен. Бөтә яҡлап та иғтибарға алғандар. Элекке үткән эшләгән кешеләрҙе лә, оло йәштәгеләрҙе лә, йәшләрҙе лә. Шул тиклегем шуның өсөн бик ҙур ҡәнәғәтбеҙ. Мына шул тиклем компактны гына барды инде, мына ойошҡан рәүештә. Халыҡта әллә ни күп булмаһа ла, саҡырылған ҡунаҡлары бөтәһе лә килгәннәр. Ойоштороусылар шул тиклем һәйбәт булғаннарҙыр инде, шәпләрҙер. Бөтәһенә лә ҙур рәхмәт әйткем килә. Бигерәк тә ауыл советы хеҙмәткәрҙәренә. Беҙҙең ауылда бит инде һәләтле кешеләр бик күп. Шул тиклегем. Ул йырға, бейеүгә, һүҙ оҫтаһына һәләтле кешеләребеҙ күп. Беҙгә артистлар килмәһә лә, үҙебеҙҙең ауылда ошондай ҙур байрамды үткәрә ала. Шулай булғас, аларға бөтәһенә лә ҙур рәхмәт. Артабан һүҙҙе мин беҙҙең ауылыбыҙға йәм өҫтәп, ҡунаҡ булып, үҙенең һүҙ оҫталығы менән республикабыҙҙа билдәле Рәйфә апай Садыковаға биргәм килә. Ниндәй тәьҫораттар менән ҡайттығыҙ, Рәйфә апай? Мин бик тә шатланып ҡайттым был саҡырыуға. Шатмын. Саҡырһалар да ҡайтам мине. Саҡырмаһалар да ҡайтам. Элек-электән Фәрит ағай Бикбулатовтар менән эшләгәндә лә аларҙы ла алып ҡайттым. Бик күп йондоҙҙарҙы алып ҡайттым. Фәдис Ғәниевтәрҙе алып ҡайттым. Мин ауылыма шундай ғорурланам ауылым менән. Ауылым матурланғаннан матурлана. Бик күп йондоҙҙар менән эшләнеп, шул йондоҙҙарҙы үҙемнең ауылымды күрһәтергә тиеп алып ҡайттым. Фәрит ағай аптырай ине, нисек килеп сыҡтың һин Өфөгә был тауҙар араһынан тиеп. Мин бәхетлемен, ауылым матур, халҡым матур, мин ғорурланам ауылым менән. Рәхмәт ауылымның киләсәге өсөн. Туған ерем баллы Башҡортостан, һиңә тиңдәш тағын нейҙәр бар. Шыршыларың һаҡлай йәй төҫтәрен, ҡыш төҫтәрен һаҡлай ҡайындар. Туған ерем, йөрәк ҡылым минең, һыуһаһам һыу эсәм шишмәңдән. Ергә ятып тыңлайым бишек йырын, аҙан менән ата яңы таң. Рәхмәт. Рәхмәт, Рәйфә апай. Хәҙер мен һүҙҙе беҙҙең ауылға ҡунаҡ булып ҡайтҡан ошо ауыл ҡыҙы, Ишембай районда федераль судья булып эшләүсе ҡыҙ фамилияһы Низамова Халидәгә һүҙ бирергә теләйем. Ниндәй уй-тойғолар, ниндәй ҡыуаныслы хистәр менән ҡайттың Халида тыуған ауылға? Туған ауыл иң тәүҙә ата-әсә йортонан башлана. Шунан һуң ата-әсә йортонан сығып киткәс, мәктәп йылдары башлана. Мәктәп йылдарын һағынаһың. Шунан инде студент булғас, уҡыу йылдарын һағынаһың. Ауылдан сығып киткәс, һағынып, яҡты хистәр менән ауылыңа, инәй атайыңа, дуҫтарыңды, класташтарыңды күрергә ҡайтаһың. Ҡыпсаҡ Аҡсар ауылының 260 йыллығына шул һағыныу, яҡты тойғолар, йылы тойғолар менән ҡайттыҡ. Ни өсөн ҡайттыҡ? Ауылдаштарыңды күрергә, ата-әсәйеңде күрергә, дуҫ-иштәреңде күрергә, бөтәһе менән аралашып, йәш саҡтағы тойғо хистәрҙе яңынан кисереп, иҫкә алып, яңы энергия, позитив энергия алып китер өсөн. Ҡыпсаҡ Ашҡарҙа бик матур кешеләр йәшәй. Бына бөтәһенә почет грамоталары бирҙеләр, матур-матур өйҙәр төҙөп керәләр. Яңы ғаиләләр барлыҡҡа килә. Ауылда тормош ауыр булһа ла, тырышып-тырмашып, донъя көтөргә тырышып яталар. Шуның өсөн беҙ бик шатбыҙ. Әлегә тиклем ауыл кешеләре беҙҙең ауылды һаҡлап килергә тырыштылар. Аллаға шөкөр, ауылыбыҙҙа клубыбыҙ эшләп тора, мәктәп эшләп тора, балалар бар. Алдағы көндәрҙә лә шулай булһын.
шулықмай Аттейлі қазманы. сәнғатқа алып келген сәнғат ұсаға болып тұрған клуб ішлеп тұрған енді мектеп ішлеп тұрған әгер де шулар болса біздің ауыл ортабанда яшайсақ шуында айтып Зур рәхмәт, Халида. Біздің ауылыбыз данлыклы кешеләргә бик бай. Бuna мен хәзер һүздем. Біздің ұстың егеті Хайбарахманов Рауфқа бергә теләйм. Хайбарахманов Рауф кызыл нөктәләрдә булган, хәзерге инде зур вазифалар биләгән кеше буларак, ул туган авылына кайтып, нидә уй кисерде икән, уга һүз бирәм. Рахмат. Кадерлі, hürmetli ауылдаштар, Қайнар құтлайым. Қыпсақ ауылыбыздың юбилейі менен. Перемотай, пожалуйста. Именlik, her вакыт тазалык, бәхет, бірге яшәйік, кәмемәйік, артайық. Рахмат. Туган күнең менен Қыпсақ ауылы. Ярар, зур рахмат бергән. Hürmetli авылдаштар, бында минең классташтарым да осрашуга дип алыс араларды якын итеп кайткандарыла, ошо авылдан нигез курып дөнья көткән кешеләр дә бар. Димәр ягынан да кайтучылар бар, Стартамактан да кайтучылар бар. Хәзер ул минең классташтарымның хис тойгылары, уйлары менән бүлешүләрен һорайм. Һез нинди уйлар менән кайттыгыз Өфө каласыннан, Альмира, классташым? Без иткетмәле тулкынланып кайттык. Чөнки бу байрам янтиягыбызның юбилейы безнең өчен бик кадерле көн. Ошол айдан мен күрнекле тележурналист апайыбыз Аниса Тимербулатованың хәзерен күңелемдә йөртәм ошо көндәрдә. Ул булай дип әйткәне: безнең Кыпсак Аскар авылы Өфө каласыннан да бурынгырак, олырак дигәйне. Ошо күңелдә, ошо хәзер тулкында йөрим бүгенге көндә мин. Иткетмәле матур байрам, классташтар белән очраштык. Үзенә күрә бу очрашу яшьлеккә алып кайтты безне. Мәктәп елларына алып кайтты. Кем буласыз? Мин телефонда. Мин ошо авылдан сыккан Рошания булам. Элекке Нургалиева Рошания, элекке Нургалиева Рошания. Менә классташларыбыз менән очраштык. Ошо байрамга кайттык. Кайттык инде классташларны күрергә, авылыбызны хагынып, авылыбызны күрергә, көйләшергә, байрам итәргә кайттык. Мен Голова Гөлнур. Ошо авыл кызымын. Бына классташлар менән очрашуга бик шатмын. Хәзер хәтсез генә вакыт үтте бит инде. Бер дә күрешмәгәннәребез бар. Кешеләр безне күреп, үдебезгә дәрт-дарман алып, ошо очрашудан илһамланып кайтабыз инде без. Туган авыл хагындыра, килә. Менә шундый байрамдар булганда бер очрашып калабыз инде. Барыбыз да исән булайык, хау булайык, таза булайык, очрашып торайык. Рәхмәт сезгә, классташтарым. Хәзер һүзне ананда утырган агайларга бергем килә минең. Бул агайлар безнең авылыбызның ак хакалдары. Заһир агайым, Али агай һин ибет. Али агай Низамов агаймы ул һез? Һез Низамовмы? Кияү. Яра кем булуына карамастан, менә безнең авылга кунак булып килгәндәр, авылдаштарыбыз, улар ни әйтерләр икән ошо байрам турында? Абзый, бер нәрсә һөйләп. Рәхмәт барыгызга. Менә бу тәбрикдә юк. Бик әйбәт булды, матур булды, рәхмәт бит. Бездә бер туганнар бит чөрегә. Бына кияү нимә дип әйтер икән безнең авылдың кияүе? Уга һүз бирәйек. Бұл сараны баһалап үткән, тәрбия уяктан, бына тугандар йылгандар, оештыру бик көчле. Мен ошондый сараларның киләсәктә тагында яшәешенә ышанам. Ошондый саралар булса икән, авылдың киләсәге лә булачак дип. Зур ышаныс белән калам. Зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт үзегезгә. Сезнең иң сибәр кызлары, бер тугандар, Садыковалар, уларга һүз бирәйек әле. Мин Шафикова Рәйлә булам.
Менә бер туган апайымнар менән иң бәләкәй апайым гына кайталманы. Безнең авылда һәр вакытта еш кына шундай матур байрамнар үткәрәләр. Кызлар бигрәк тә Гөлгенә Татлыбаева, молодецлар вообще, Рәмзия библиотекарь. Шатланып бөтен халык карай. Менә минең апайымды һәр вакытта апайым белән горурланам, һәр вакытта сакырып торалар. Бархыла әйбәт, күңелле яшәйбез, авылда яшәйләр. Без шулай кунакка кайтып йөрибез. Рәхмәт зур итеп. Мин бик бәхетле ошо Кыпсак авылымда туганга. Рәхмәт Кыпсагым. Тагы кайтырмын. Каршы яйып кысагым. Бер тугандар менән, авылдаштар менән бигрәк тә күңелле бул байрам. Шулай ешрак ысрашайык, исәнлектә, һаулыкта, барыгызга ла исәнлек, һаулык теләйм, бәхет теләйм. Бына безнең Кыпсак Аскар авылында туып үскән, әмма ләкин Димдең теге ягында гына Тәвәтәй авылында яшәүче Халимә апайда сораттык. Халимә апай, ошондай байрамдар Тәвәтәйдә буламы? Тәвәтәйдә генә яшәһәгез дә Кыпсакта һагынаһызмы? Ниндәй хистәр һезне биләп ала? Һагынам, ошо авылда 18 яшькә җиткәнче яшәп, күрше авылга гына, Димаша гына кияүгә чыктым. Аллага шөкер. Үз гомеремдә 63 яшькә җиткәндә ошо тауган авылы менән бәйләнешемдә бер вакытта ла өзмәдем. Хәлләрен белдем. Аларның тормыш көнкүрешләрен белешеп тордым. Рәхмәт бөтәһенә лә шул хәтле кунаксыл, акыллы, басалкы, сабыр, туганды туган иткән, күршене күрше иткән туганнар яшәй ошо минең тауган авылымда. Шуннан бер-ике сүз әйткем килә күршеләрем турында. Безнең менә Кыпсак авылында күл дигән урам бар, бәләкәй генә, без шунда 6-7 йорт 70 бала үстек. Унар семьяла. Шулар менән әллә бәйләнештәбез, аларга бик зур рәхмәтемне белгергем килә. Һаман да үз итеп, каршы алып, кунак итеп озаталар. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Һаумыһыгыз кунактар, авылдаштар, тугандар, агайдар, апайдар. Менә безнең авылда олы байрам үткәрелә. Аллага шөкер, шул байрамнар гел булып торһын. Мин андыйга үзем һәр вакыт шатмын. Тагы нимә дип әйтәм икән? Менә әзерләнеп кайттык, уеннар үткәрәбез. Тегеһен манһын ашарга нимәләр, сәй исерәбез кунакларга. Һәр вакыт асык күңел менән торабыз инде. Кыпсак халкы шулай. Һәр вакыт шулай булып калыр тибез. Балаларга үрнәк булырга тырышабыз, чтобы күреп үссеннәр. Без үзебез авыл һаван туйларын күреп үстек. Шуңа хәзер ул һаван туйлар булмай бит. Шуның өчен менә бу байрамнар, саралар үткәрелгәс яхшы. Һаумыһыгыз, минең исемем Шәфкать Субханқулов, Кыпсак Аскар авылыннан. Ошо авыл байрамына кайтып, тугандарды күреп килдем инде. Теге аднала гына Шәҗәрә байрамы үтте. Һәм дә ошо байрамнарда гилдә әүдем катнашып торабыз, тугандарды ябыз һәм ошо байрам үткәрү бик яхшы дип уйлыйм. Һәм оештыручыларга бик зур рәхмәт. Ошолай эшләрен күрһәтү һәм кешеләрнең күңелләрен асу, туганнарды якынлаштыру бик яхшы эш дип уйлыйм. Һәм уларга теге пускай инде яхшы хүз булып калсын. Безнең исемдән, халык исеменнән. Авылда яшәр балалармы, или все-таки балаларга саттаялармы? Ничек уйлыйсыз? Калала яшәйләр дә авылга кайтып ял итәләр. Шулай иң мөһим дип уйлыйм. Шул. Все-таки авыл битне баланы күрмәт. Ни бу хәзер свежий каймак кирәк, ит кирәк. Дөрес, каймакла һөтен дә бөтәһе авылдан алалар һәм кайтып авылга иң мөһиме продуктлар башка тәһамарак. Улар ут алып китәләр, авыллардан, ата-әсәләреннән, карталарыннан, әбиләреннән. Шул. Теге әйтем бар бит. Өфеләрдән кайткан сакта сумочкаларында 10 тиенлек булышка, Өфеләргә киткән сакта сумкаларында үз генә химаган дип. Шулай дөрес әйтәләр. Ул күстәнәсе обязательно кайткан юк. Шул тугандарды. Улар да күстәнәс менән безгә Уфага, Өфөгә, Сәлтамаклар якларына бирә бирәләр. Шул. Зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт.
Гәлә ошо сарарла спонсор ярдәме күрһәткән Гималетдинов Юнир исемле егет тора. Әлмир Гималетдинов Әлмир ул халыктың күңелен күреп, сәй табындарлар әзерләгәннәр, уеннарда оештырганнар. Әлмир һәр вакыт шулай халыкка ярдәм итәргә тырышабызмы? Тырышабыз. Авыл халкына, үзебезнең авыл, туган авылыбыз. Ошларда үзебезнең дә халыкка кабылганда дип ышанабыз. Зур рәхмәт, молодцы, афарин һәр вакыт шулай булыгыз. Фәрит Сабирян улы килә. Әлфәрит Сабирян улы ошо сараны оештырган һәм сараның адагында оның халыкка әйтә торган нинди теләктәре, уйлары бар икән? Байрам уңдымы? Байрам уңды. Рәхмәт. Ошо байрам сараһын оештырганда зур ярдәм күрһәткән һәр беренә мәдәният хезмәткәрләре, эшчеләренә, мәктәп. Берәү дә ситтә калманы. Һәр беренә зур рәхмәт. Безнең менә үзебезнең яхшы егетләрбез менә һәр вакыт менә спорт уеннары, спорт ярышлары халыктың күңеле булгандыр дип. Нисек менә яшьләр авылда калырга тырышалармы? Или все-таки балагасы китләрме хәзерге вакытта? Ну, авылның перспектива, развитие нисек? Ну, пока күреп торабыз, авыл пока яшәй. Яңа өйләр елдан ел балкый. Каланнан кайтып, Себердән кайтып, менә артыгыда яңа йортлар күтәрелеп килә. Тоже шулай. Авыл пока яшәй. Яшәр түләбез. Җир хуҗалыклары менә нисек эшләр нисек бара быел? Ямгырлар күп булды. Уңышлы ел килә дип уйлайсызмы? Ну, уңыш килә, кем тырыша. Кем тырыша. Ну, булай җирдә эшләгән кешегә быел погода бирә. Ну, нигә нисек кенә булмаган халык безнең тырыш. Тырыш яшәй. Ярар, рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт сезгә. Менә авылыбызның даны булган Әниса апайның өлкән кызы, әлеге спонсор егетләрнең әсәләре Зәүрә, ул безнең уста үскән, безнең менән бергә үскән кыз ине. Хәзер ошо байрам уга охшаны микән? Охшаһа ни ягы менән охшаны икән Зәүрә, әйтеп кенә кит әле. Ошаймын алай. Ярар, байрам охшаны төрле яклап та, төрле кеше үзенчә үз хәләтен күрһәтте, матур ягын күрһәтте. Һәркем үзенчә охшарга тырышты кешегә. Һәр үз яклап күрһәтте. Мин охшаны инде теге һәдән гөләүгә данда, кемнеңдер йырлавы, кемнеңдер бәйләре, үз классташ Хайрулла Мизәләнең йырлап бигәннәр һөйләгән охшаны шигырьләр матур булды бит инде. Шун Рәфә апайның кызыклы һөйләү охшаны, Мизәлә апаның йөрәтнә диде. Катышы балалар теге уеннар охшаны, йырлар бетә охшаны миңа. Менә шулайрак оештырса, әйбәт булган, күбрәк килсәгез, күбрәк булса, һәр вакыт шат бит килә инде. Мин үзем дәртле мен ояка йөрергә, артистларыбыз да кайтты. Артистлар да кайтты, улар охшаннары. Мизәлә Хайрулла мен классташым, бергә утырдык, бер партлап утырдык. Нидер? Нисә елдан бер булды инде. Катышкалар булды инде, без әйткәндә. Шул, әле үзе күрмәгәннәр, иртә сорашалар, Алла иртә. Рәхмәт Әниса апайның илһияр, телһияр, эшһияр балаларына. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә уңышлар, эшегезгә артыган тагыла килергә Алла күршергә ясам, киләсәктә тода булыгыз, һаулыгыз, серләмәгез. Гөлфия Нигъмәтдиянова ошо сарала катнашып йөрүне, ул безнең авылга, Харыш авылыннан килен булып төшкән. Гөлфия, һин кыпсактарды яратаһыңмы? Ни ягы менән яратаһың? Кыпсактар нинди халык ул? Бик шатмын бүгенге сорашуга килгән авылдаштарга, тугандарга, кызларга, егетләргә, ошоны бик матур итеп үткәргән оештыручыларга, спонсорларга һәм дә безнең менә бик күп мероприятиялар үткәрүгә катнашкан халыкка зур рәхмәтемне әйтәм килә. Кыпсак авылын ни өчен яратмаска? Тормыш иптәшем ошо Кыпсак авылыннан булгас, мин аңа яратылып кияүгә сыктым. Һәм дә әлеге көнгә тиклем без бергә, без һаубыз, сәламәтбез. Һезне яраткан күк, мин дә һезне яратам. Рәхмәт һезгә. Сорашуга килгәнегез мин шатмын. Рәхмәт. Җавапларыгыз өчен. Таһинур безнең иптәшемнең классташы, ул һәр вакыт шундый позитив кына энергиялар биреп тора, сорашулар оештыра. Менә бит ана уйламаган yerden бәләкәс кенә бүләк алырга ла насип ителде безгә. Янсәремә бәләкәс кенә сюрприз, рәхмәт. Киткеләр. Ярый, артабанда сорашулар алып торһын. Рәхмәт. Так. Менә байрамнар тамамланып бара. Шат йөрсендә сәйсеп утыралар. Әдәгәдәле ошо байрамның
Нинди уй хистәрмен кайтып китәләр икән ошо байрамнан бер-ике һүзләр әйтеп китегез. Үзең белән таныштырып барыгыз. Так, мин шул кеше булам дигән. Бу ысынлап куйыкма. Хамыгыз, мин Хайбрахманова Гөлсинәрим кызы булам. Авыл хакимиятендә идарасы булып эшләйм. Менә инде без бүген авылыбызның Кыпсагыбызның 260 еллык юбилейын үткәрдек. Һәм дә инде менә ошо байрамда катнашып, ярдәмләшеп йөргән кешеләргә зур рәхмәтемне белдерәһем килә ине. Менә әле күп эшләр башкарылды. Алдагы эшләр тагы да күбрәк, конечно, но әлеге менән бөтәһенә дә зур рәхмәтемне белдерәм. Бик матур булды, бик күңелле булды дип уйлыйм инде. Халыкка лакшагандыр дип уйлыйм. Мин ошо мәктәптә эшләйм. Гөлназ Рамазан кызы булам. Бар ошондый байрам үткәргән бүтән кешеләргә дә зур итеп рәхмәтемне белдерәм. Байрам бик күңелле үтте. Барыгына да зур итеп рәхмәт кайткан кунакларыбызга. Шундый данлыклы кешеләрбез белән без байбыз. Шундый байрамда яшрак булһаң Алла бирһә, осрашырга ятһаң елда. Мин Галимуллина Гөлнәзирә, хаклы ялдагы укытучымын. Ысын мәгъләһендә хаклы ялдамын. Рәхәтләнеп үз эшмәкәр түңәрәгенә йөрөйм, йырлайм, бәйем, шигырь һөйләйм. Рәхәтләнәм, бөтә күңелемә ни кирәк шуны алам. Рәхмәт сакырып безне әзерләгән кызларга, рәхмәт безне карап утырган тамашачыларга. Байрам минеңчә бик дан үтте, бик шәп булды дип уйлыйм. Рәхмәт барыгызга. Алмахы Баттал Базукида булам. Ошо авылда туып үстем, ошонда яшәйм, балалар баксасында эшләнем. Аллага шөкер, ошо яшькә yetеп, ошо байрамнарны күргәнебезгә шатланып утырабыз. Тагын да зур байрамнарны күрергә ясын. Авыл халкына рәхмәт, хакимияткә рәхмәт. Барыгына да зур рәхмәт, безнең коллективка зур рәхмәт. Әхирәттәр коллективы безнең молодцы кызлар. Мин Имангулова Рәмзия булам. Авыл китапханаһында китапханасы булып эшләйм. Быел 30 ел була инде Алла боерһа. Бүгенге үткәргән байрам шул тиклем күңелле, бай булды, бай йөкмәткеле, күңелле мәлдәргә бик бай булды. Халык битне дәррәү итеп әзерләнде. Без бундай байрамдарны клуб хезмәткәрләренә үткәргә бик яратабыз. Бу безнең яраткан эшебез. Ошондай оештыру өчен бик башка яратып башкарабыз инде. Шуның өчен дә байрам килеп сыккандыр дип уйлыйм. Авылдаштар бер-бер белән күрешеп, хагынышып осраштылар. Авыл халкы мөгаен да кайнагат калгандыр. Барыгына ошонда катнашучы кешеләргә, барыгына иптәшләргә зур рәхмәт. Барыгызга да гаилә именлеге, дөньялар именлеге теләйм. Мен Имангулова Рәүидә, әхирәттәрдә мына актив катнашкан өчен рәхмәт хаты алдым. Шуның өчен бөтәгезгә дә зур рәхмәт. Мин Имангулова Минегөл, мин ошо әхирәттәрем белән 20 елдан артык эшләйм. Мине белән эшләгән иптәшләрем белән йөргәнгә бик шатмын. Аларга рәхмәт. Алдагы көндә тагы йөрергә язсын. Зур уңыштар теләйм. Ни дип һөйләйм икән Хода? Һилә битләр инде. Моны хәзер рәхмәт зур иттереп, һаумыгыз иң беренче рәхмәт зур иттереп, моны ошо безнең әхирәт кызларыбызга, ошо табын кыручы кызларыбызга, ошо авылга кайткан үзебезнең данлыклы апайларыбызга, үзебезнең хакимият башлыгы Әлфәри Сабирьяновичка зур рәхмәтебезне белдерәбез. Менә хәзер бүген бит инде мин дә рәхмәт хаты алдым бит инде райондан, республикадан. Шуның өчен зур рәхмәт. Бездә шулай дип әзрәк итеп билдәләп үтәләр безнең күңелебез булай инде. Байрам шул хәтле без көтеп алдык инде бу байрамды. Әзрәк тулкынландыргыс булды инде, куркып та тордык, ничек үтәр икән дип. Погодадан курыктык әлдә Ходай шундый матур көн бирде безгә, Аллага шөкер. Шул хәтле бөтен яклап та матур булгандыр дип уйлыйбыз инде. Халыкка охшагандыр дип уйлыйбыз. Барыгызга зур рәхмәт, Айрат кызга зур рәхмәт. Без шулай дип видеолар төшереп, фотолар төшереп, шул хәзер фотоларын һәм видеоларын без үзебез көтеп калабыз инде. Безгә лә бирәсегез. Рәхмәт. Безнең олы байрамыбызга тагыла ям өстәп, матурлык өләшеп, милли бидәүстәр остаһы безнең якташыбыз Зилира кайткан Стартамак калаһыннан. Зилира, һиңа ошондай матур бидәүстәрне эшләү кайдан килгән? Һин уны кайдан өйрәндеңме? Кемдер өйрәттеме? Һәм якташларыңда ошондай матур бидәүстәр менән канәгатьләндерү,
уларның күңелен күрү теләге кайдан туды? Мин ошо стильләштерелгән бидәүстәр таккан хатын-кызларны күрһәм бик горурланам. Шуңа үземнең якташтарыма, авылдаштарыма, тугандарым тагып йөрүһен өчен, матур итеп киеп йөрүһендәр өчен ошондый бидәүстәр эшләү уе килде минең башыма, уема. Һәм дә минең авылдаштарыма, тугандарыма барыһы ла охшай. Әлбиттә, һәр кем киеп караган, тагып караган апайдар, әбиләр алырга тырышалар. Мин бик тә канәгатьмен, үзем дә шулай кызлар матур итеп киенеп йөргәннәр өчен. Рәхмәт Зилара, һин үзең дә Материалларын кайдан алаһың? Бұл материалдар, улар әдір фурнитуралар. Біз әдір фурнитураларды алып, ошо башкортларның элекке бидәүсләренә охшатып яһайбыз. Милли рухлы, патриотик рухлы Зиларага якташтарын куандырган өчен ул рәхмәт әйтәбез. Рәхмәт Зилара. Ошо сараны үткәрүгә үзенең илһамын, дәртен, бар көсөн түккән Гөлгөнә Татлыбаева. Уны авыл халкы барыһыла ярата, уның йырдарын хокланып тыңлай, яратып тыңлай. Ни тиклем вакыт китте икән Гөлгөнәгә ошо сараны үткәрү өчен. Озак әзерләндегезме Гөлгөнә? Халыкты кузгатуы авыр булдымы? Ошо турында бер нәрсә һөйләп әйтеп китһәгез. Рәхмәт. Әлбиттә, был бер көндә, ике көндә генә эшләнә торган эш түгел. Озак мин бит инде төп мәдәни сараны үткәрүче буларак, мин күбрәк мәдәни ягын караным. Әзерлек 1-2 ай алдан башта йөри башлаган инде задумкалары. Шулай итеп йөреп, нисегрәк итеп асырган, нисегрәк итеп эшләргә, ниндирәк кунактар, кемдәр килгәннәре белеп, барлык сценарий эше миндә булды бит инде. Менә авыл халкын кузгатуы әллә ни авыр түгел ул. Минең үземнең төп ярдәмчыларым, үземнең коллективым бар. Аллага шөкер, Әхирәттәр халык фольклор ансамблем минең нык итеп ярдәм итеп тора. Минең укучылар арасында шундый участникларым бар. Аллага шөкер, үземнең коллективтарым булгас, миңа артистлар табу, яисә ошо концерт программаһына кешеләр эзләү миңа проблема түгел. Аллага шөкер, барыһы яхшы, барыһы тыңлайдар, барыһына ла бик зур рәхмәт. Ошо сараны күрәйем дип, алыс яктардан, Ульяновск калаһынан безнең якташыбыз, агайыбыз Галимиян да кайткан. Галимиян агай, охшанымы һезгә байрам? Бик яхшы булдык. Ни ягы менән охшаны? Хагындыргайнымы кыпсактар? Хагындырайны туган як бит. Һәр вакыт хагындыра. Үзгәргәндәрме? Һөйләп алып китегез әле ошо сорашу турында. Үзгәргәндәр кайберен таныта алмай, үзебезле танымайдар уже. Яшьтәр битендә үсә, без картаябыз. Бирешмәйбез пока. Үзләре килеп таный, кайберләре үзләре ни дип, агай дип танышалар, или кешеләр күрһәтә, шуның гына таныйлар, кайбер шулай инде. Без бит кирәк кайтабыз хәзер, шулай булгас. Рәхмәт туган якка кайтканыгыз өчен. Совсем күснем кайтаһы килмәйме авылга? Төрле вакыт була инде. Ситтә йөргәндә бит хагындыралар бер. Шулай була. Рәхмәт. Саверьян Йеднә менән Рәсимә апайның тагыла кызы Сажидә Стәртамак калаһынан кайткан. Сажидә ниндәй уйдар, ниндәй хис-тойгылар? Классташтарыңды күрдеңме? Үзгәргәндәрме? Авыл матурайганмы? Һиңа охшанымы ошо сара? Һаумыгыз. Был сара бигрәк матур оештырылган, шул тиклем быга тиклем күптән күрмәгән классташтарымды сораттым, тугандарды күптән сорашырга тура килмәгән, чөнки һәр вакыт кешене ниндәйдер эш алдаштыра. Гел-генә күрешеп тә булмай, сорашып та булмай, авылга карап хокландым, искиткес матур яңа өйдәр. Бигрәк тә шатландырды. Олы апайдар танып, кысаклап, класс йыйып, безне яратып торгандары инде безнең бәләкәй сактарга хәтлеге исләп, хәтерләп, безнең аркаларыбыздан яратып тору, шул тиклем безнең баласакка алып кайткан кебек булды. Оештыру инде шул тиклем матур булган. Үзе безнең авыл артистлары берниндәй дә артистлардан кем түгел. Филармония артистларынан кем түгел, артыграк. Рәхмәт. Үзебезнекеләр булганга шулай якындыру, үзебезнекеләр булганга шулай дуандырулар. Рәхмәт Сажидә.
Ишмарат, һиңә ошо сары акчанымы? Шашлык бешерү акчаны. Шашлык бешерү акчаны, шашлыкты кем өчен бешердең? Капсаклар өчен. Капсаклар өчен булгас, авылдашларыңны хөрмәт итәһеңдер. Хөрмәт итәһеңме? Нисәнче класста укыйһың? Укып беттем, эшләп йөрим. Кайда? Уфала. Байрам акчанымы? Акчаны. Нимә? Байрамларга еш кайтаһызмы? Бел байрамларда калдырмайды. Шул. Шунан тормыш юллары каякларда ташланыһызмы? Мин Уфала йөрим. Уфа калаһында. Уфа калаһында. Авылда яшәп килмәйме ни? Килә. Кәләш алып давай авылда үй курып. Алла ирһә, шулай булыр. Давай. Рәхмәт Сәләмовтарга. Тагыла безгә Ирактардан булмаһа, үзебезнең авыл кызлары йыелган, авыл кызлары кайткан, Әбдрәшит авылыннан гына Мәйсәрә кайткан. Ул укытучы. Мәйсәрә. Күптән кайтканың юкмы туган авылыңа? Авылыңды хагынгайныңмы? Һинең тормыш юлдарың кай тарафтарда, нисек? Һиләп кенә кит әле. Минең Әбдрәшит авылына эшкә ибәрелдем дә, шунда торып, шунда эшләп йөреп ятам. Авылга еш кына кайтып торабыз. Атай әсәем авылда тора. Шуның өчен еш кына кайтыла. Хәлләрен белеп, булай авылдашларымды ерактан кайткан авылдашларымды яңарак теге менә бүгенге очрашуда күрдем, шатландым. Авыл үзгәргәнме? Үзгәргән, матурайган, үскән. Кемдәрде сораттың? Якындарыңды, классташтарыңды, тугандарыңды, укытучыларыңды сораттыңмы? Улар ни дип әйтәләр? Осраттым. Классташтарымды ла осраттым. Тугандарым менән осраштык. Мәчеткә кирип чыктык. Укытучыларымды ла күрдек. Нинди теләктәрең бар авылдашларыңа? Матур итеп шулай бергә бердәм яшәһендәр, авыл бетмәһен. Рәхмәт, изге теләктәреңә авыл үсһен дип әйтә. Менә монда яшь кызлар, әдәгәдә студентлар, нинди уй-хисләр менән? Мәйсәрә, әле кызың менән таныштыр әле, кайдан кайттылар улар? Әйдә әле балаларың менән дә таныштырып үт әле. Бу минең кызым Өфе калаһында врач булып эшләй. Врач-невролог. Врач-невролог. Безнең якташлар арасыннан врачтар күбәя башланы. Нинди уйлар һиндә? Охшаймы кыпсак? Әсәйеңнең туган авылы һиңә ниндәй? Нисек охшаймы? Охшай. Безнең монда баласак үтте. Бу авыл безгә иң якын. Күп тугандар монда, дустар, күбеһен бүген осраттык. Шуңа шатбыз. Рәхмәт, тагыла кайтаһыгызмы? Әйе, кайтабыз. Безнең Кыпсак авылы халкы һезгә мөрәҗәгать итә, дәваланырга кабул итәһегезме? Кыпсак дип әйтәләр дә. Әйе. Үзебезнекеләр бит. Афарин, молодец. Һаумыһыгыз, бына без Кыпсак Аскар авылының Иман йорты мәчетендәбез. Уның хуҗабикәһе Вәлимә апай бына күптән түгел хаж кылган, Мәккәнән кайткан авылдаштарын Зәмзәм һавы менән һыйлаган Вәлимә апай ошо була. Вәлимә апай, касан бардыгыз? Нинди нияттәр менән кайттыгыз? Хаж һеҙҙең күңелегеҙҙә ниндәй тойғолар уятты? Халыҡҡа ниндәй изге нияттәр алып кайттыгыз? Иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мөхтәрәм кардәштәр, менә мин 1 июньдә кесе хаж кылырга киткәйнем. Умра дип атала инде ул кесе хаж. Шул Саудовская Аравия, Мәккә калаһында кесе хаж кылып кайттым. Каба ташында, ташын күреп, тотып, теләктәр теләп, дөньяларыбыз имен булһын, тыныс булһын, илдәребез тыныс булһын, дөньяларыбыз имен булһын, хугыштар бөтен дип бөтен дөнья халкына теләкләр теләнем. Һәм балаларыбызга, үзебезнең авыл халкына, Башкортстаныма теләкләр теләп, исән-һау имен йөреп кайттым. Иншалла.
Бер дә кыйынлык кисермәнем, 7 пересадка менән барылды. Кабы ташын күрергә тигәс инде еңел генә итеп барып йөреп кайттым инде, Аллага шөкер. Нейдер шундай теләктә кайттым, бүтән халык барһа ярайын дип кайттым әле менә мин. Шул кабы ташына ней. Сөнки бүтән теләкләр тормышка шанда. Бүтән теләгән теләктәр. Шуннан соң инде менә ней ошо теләкләрем күп булды. Авыру балаларга, яткан халык, постельдә ятканнарга бик күп теләкләр теләнем, иншалла. Шул матур итеп йөреп кайттык, шулай итеп 15 көн йөренем, кесе хаж дип атала инде. Әле менә полный хажга китәләр, менә Курбан байрамыннан соң бит инде 9-нда юлланалар, Алла бирһә. Башкортстандан без 300 кеше баргайнык кесе хажга, әле монда инде халык бик күп динләр инде. Шулай йөреп кайттык, әлхәмдүлилләх. Менә бүгенге байрамнан үтеп бара. Бүгенге байрам инде бик окшаны, халыкка окшаган менә монда инде бүтәнеһе кереп сәйсеп, зәмзәм һулары исеп тордылар, бәрхала канәгать, нык канәгатләр, бик матур үтте, көнле матур булды. Аллаһ Тәгалә ярдәмен биреп тора. Менә шул хәдәре халык канәгать булды инде. Рәхмәт оештырганнарга, Әлфәрд Сабирян улына зур итеп рәхмәтебез белдерәбез. Яңа гына эшләй башланы хакимият башлыгы булып бит инде. Бик тырыша, рәхмәт уга һәм уның куласты эшчеләренә бик зур итеп рәхмәтебез белдерәбез. Һәм менә безнең инде мәчеттә оештырган әбиләргә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Инде һәр вакыт шунда мәчеттебезне күтәреп, күркәм, бүтәнеһе килеп, Аллага шөкер, 30лаган кеше йөрибез, 25-30лаган кеше булып китәбез намазларда. Менә Курбан байрамына әзерләнәбез инде, иншалла. 9-нда Курбан байрамын узгарабыз. Шунда Курбан салына, халык бик күп килә. Алла бирһә, кунакка кайтыгыз, Таһинур. Ярар, зур рәхмәт сезгә. Авылыбыздың иман йортында ошондай сибәр апайдар ултыра. Без уларның күптәре менән танышбыз. Хәзер Гөлли апайга сүз бирәһе килә. Гөлли апай, сезгә бүгенге байрам нисек окшанымы? Байрам бик окшаны, бик матур үтте. Оны оештыручыларга да рәхмәт. Әлфәрит туганга рәхмәт, Гөлгенә Урал кызына бик зур рәхмәт. Ул оештыручы, ул үзе йырлай, үзе бейей. Biz аңа бик шатбыз, канәгатьбез ошо байрамды шайтып матур итеп үткәреп ебәрүгә. Рәхмәт, менә әле һез мәчет исендә ултыраһыгыз. Мәчеткә йөрисегезме? Безнең ошо авылның мәчетенә халык йөриме ул? Бетәбез менә ошонда утырганнар мәчеткә йөрибез. Аллага шөкер, күпләп йөрибез. 25ләп кеше йыелып китә мәчеткә. Менә әле яшь балалар да йөри башланы, укучы балалар. Егетләр, кызлар да килә, бик ихлас йөриләр. Әйбәт. Рәхмәт, менә озакламай Курбан байрамы җитә бит инде. Авылда курбан салучылар бар микән, беләһегезме? Әллә без үзебез һөйләштек, курбан салдырабыз, ошонда мәчеттә салдырып, ошонда бешереп, курбан байрамы үткәрергә итәбез. Алла бирсә, авыл халкы белән. Ходай ярдәмен бирер. Рәхмәт сезгә. Бұл апайдар безнең авылыбызның тәрбияселәре, агынайдар, улар халыкты яшьтәрде генә түгел, өлкәннәрне дә тәрбияләргә кирәк. Бына өлкәннәр арасында тәрбия эшләре апарган ошо изге күңелле апайдар улар. Минем желание бар, ну, әле мин монда развитка яганмайды. Түзеләммигән дип әйтәләр. Ну, түзелмәй, түздем. Бәлки барга килер ие насыйп булган. Мәктәптән килде. Герман андалар тегендә утырдым монда. Мин менә ул көннән алактан килделәр, миңа шулай